kandi wegere data mujara kugirira neza. Amen. Amen. Ambwiye ngo noneho turigisha mu Kinyarwanda n'Igiswahili. Tutatumia Kinyarwanda pamoja na Kiswahili. Ejo umudamu Suzani baramubwiye ngo asemure hanyuma muha vacancy. Dana wamenipatia likizo kwa kazi hii. Hanyuma uyu munsi noneho agomba gukora akazi. Sasa leo inabidi tufanye kazi. Kugira ngo yigire hino mbanze musengere. Ko buriya gusemura ikirere gishyushye bishobora no kumugora nabyo. So reka dusenge Imana. Turagushimye Mana yacu. Reka imbaraga z'umwuka wera zuzure muri iki cyumba kugira ngo ari ukontrola ibihakorerwa byose. Umwuka wera ni wowe twahawe kugira ngo ujye ukorana natwe umurimo. Mwami wacu yaratubwiye ngo nuza tuzahabwa imbaraga. Ndasengera Suzani uyu nguyu ugiye gusemura, muhe imbaraga z'ibitekerezo, muhe imbaraga z'amagambo, muhe imbaraga z'umubiri, muhe imbaraga mu buryo bwose kandi nanjye bari kungenzereza. Igicu cyawe gitwikira ahantu kugira ngo nawe agiye kumva ubutumwa bwiza babwumve bamerewe neza. Imbaraga zawe zigendagende hagati muri twebwe kugira ngo ibyawe tubyumve nk'uko ubyifuza. Izina ryawe rishyirwe hejuru Mwami Yesu, ubwoko bwawe buhabwe umugisha. Mu izina ryawe ryera tubisabye. Amen. 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 Mwiriwe mwese. Habari za kushinda nyinyi wote. Uyu munsi ni umunsi wa nyuma. Leo ndio siku yetu ya mwisho. Ubwo rero ngiye gufata umwanya mbanze nsezere. Hivyo nitachukua muda kwanza niwaage. Hanyuma nindangiza nigishe. Kimaliza nifunze. Kuko iyi niyo message ya nyuma ngiye gutanga muri iki cyumweru. Maana huu ndio ujumbe wa mwisho nitatoa kwenye wiki hii. Ubwo rero hirya y'aha ngaha tuzongera ubutaha. Hivyo kando ya hapa tutaongeza siku nyingine. Amen. Amen. Cyokere mu kihanganire. Tavumilia joto iliyo mahali hapa. Ntabwo ari washyuhije ikirere. Sio mimi nimefanya iwe hivyo. Najyaga mbwira abantu ngo ntabwo njya nigisha ngo mbiri cyuye. Nilikuwa naambia watu wasihubiri niwe na jasho. Ariko uyu munsi cyokere cya Nairobi cyambashije. Lakini leo joto ya Nairobi imeniweza. Cyanyeretse yuko Nairobi ari Nairobi. Imenionyesha kwamba Nairobi kweli ni Nairobi. Haleluya. Amen. Nabwirije ahantu henshi. Nimehubiri mahali kwingi. Ku mastade. Kwa stadium. Mu bihugu bishyushye nka za Egypt. Kwa nchi yenye joto kama Egypt. Za Sudani. Kina Sudan. Ariko uyu munsi hari icyokere. Lakini leo kuna joto kali. Ariko byose turabyihanganira. Lakini yote tutavumilia tu. Umwuka agakora umurimo we. Roho naye afanye kazi yake. Amina. Amen. Ndagira ngo twihuse. Nataka kwa haraka dufate ijambo ry'Imana mu Efeso igice cya mbere nkuko tumaze iminsi turyigaho. Tusome neno la Mungu katika Waefeso kama vile tuna siku nyingi tukisoma. Turiga ku migisha twaboneye muri Yesu Kristo. Ni kuhusu baraka ambazo tunapata kwa Yesu Kristo. Kandi uyu munsi turiga ku mugisha wa nyuma barangirizaho. Na leo tutasoma baraka ya mwisho tunayomalizia. Amen. Amen. So igice cya mbere Waefeso sura ya kwanza turasoma umurongo kuva ku murongo wa 13 noneho duhera. Tutaanzia mstari wa 13. Kuko ntabwo imigisha tubonera muri Yesu Kristo maana baraka yose. Bazo tunapata kwa Yesu Kristo hatuwezi rudia zote. Ariko uhereye ku murongo wa 13, lakini kuanzia mstari wa 13 baratubwira ngo, wanatuambia hivi: niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Ninyi pia mliingia ndani ya Kristo mliposikia neno la kweli. Ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Injili ya wokovu wenu. Kandi mumaze kwizera, kisha kuamini, niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. Ndani yake mlitiwa muhuri, yani Roho Mtakatifu mliyeahidiwa. Uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo Imana yaronse uzabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Yeye ambaye ni maana yetu akituhakikishia urithi wetu hadi ukombozi wa walio milki ya Mungu kwa sifa ya utukufu wake. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda bera bose. Kwa sababu hii tangu niliposikia juu ya imani yenu katika Bwana Yesu na upendo wenu kwa watakatifu wote, bashimira Imana ubudaca nkabasabira uko nsenze. Sijaacha kushukuru Mungu kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika kila maombi yangu. Kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro. Nazidi kumwomba Mungu Bwana wetu Yesu Kristo Baba utukufu,
ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa Awajalieni ninyi roho ya hekima na ya ufunuo, bitume muyimenya, ili mpate kumjua zaidi. ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, Ninaomba pia macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, ili mpate tumaini mliloitiwa, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyazaragabera, utajiri wa urithi wa utakatifu kwa watakatifu, wa utukufu kwa watakatifu, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, na uwezo wake mkuu usiolinganishwa, izo ihatwebwa bizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, kwa ajili yetu sisi tuaminio, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, aliyoitumia katika Kristo alipomfufua kutoka kwa wafu, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, na mketisha mkono wake wa kuume uko mbinguni, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose, juu sana kuliko falme zote na mamlaka, enzi na milki, n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa, na juu ya kila jina litajalwa, ahubwo no mu bihe bizaza. si katika ulimwengu huu bali katika ule ujao pia. Haleluya. Amen. Ndagira ngo mbe ngarukirije ahangaha Nataka niachie pale, dutangire gutekereza ku kintu cya nyuma Paulo yasengeye aba bantu. tuanze kufikiria kwa jambo la mwisho Paulo ameombea watu hawa. Arababwira ngo umugisha yose Imana yahaye abantu bayo, Kasema baraka zote Mungu amepatia watu wake, umugisha uruta imigisha yose, baraka iliyokuu zaidi ngo yabashyizeho umwuka wayo, aliwaweka roho wake, ngo imuduha nk'ingwate akatupatia y'ibyo azaragabera. kama urithi kwa wale watakatifu. Buriya rero ikintu gikomeye kuba Kristo Kitu kikuu kwa Kristo ni ukudasobanukirwa umwanya w'umwuka wera mu buzima bwawe, ni kutoelewa nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha yao, kubera ko kuva kera kose maana tangu zamani twigishijwe ijambo ry'Imana, tulipofunzwa neno batubwira ko ikintu cy'ingenzi ari uko tuzajya mu ijuru. watuambia kitu muhimu ni kwenda mbinguni, Ariko buriya witegereje neza, lakini unapotazama vizuri ikintu cy'ingenzi kitu muhimu igihe ukiri hano mu buzima ukiwa hapa duniani ni ukugendana n'umwuka wera, ni kwenda na Roho ni Mtakatifu, ukugendana n'umwuka wera, ni kutembea na Roho kuko Biblia Mtakatifu. iratubwiye ngo Maana Biblia inatuambia uyu hivi, mwuka wera huyu Roho Mtakatifu iyo ari muri wowe akiwa ndani yako ni ingwate y'ibyo uzaragwa mu ijuru. ni urithi ambao utapokea mbinguni. Bishaka kuvuga iki? Namaanisha nini? Bivuga ngo ahandi iyo babisobanuye Namaanisha ukielezea mahali pengine baravuga ngo ni umusogongero wanasema ni uko kionjo bizaba bimeze ya vile itakavyokuwa tugeze mu ijuru. tukifika mbinguni. Haleluya. Amen. Kuko Biblia itubwira neza, Maana Biblia inatuambia vizuri. iyo usomye mu Baroma Ukisoma Warumi igice cya 8 sura ya 8 baratubwira ngo abayoborwa n'umwuka tuambia wanaongozwa na Roho ngo nibo bana b'Imana. ndio wana wa Mungu. Bikubwira ngo niba ushaka kuba umwana w'Imana Maana kama unataka kuwa mwana wa ugomba Mungu kugendana n'umwuka wera. lazima utembee na Roho Mtakatifu. Kuko impamvu babivuga batyo, Kwa nini wanasema hivyo? baratubwira ngo umwuka wera Wanasema Roho Mtakatifu ni Imana kimwe n'Imana Data. ni Mungu kama Mungu Baba tu. Yesu yigeze kubwira abigishwa be, Yesu aliambia wanafunzi aravuga ngo ikibizabagirira umumaro, kitakachokuwa na faida kwenu, ikizabagirira umumaro kitakachokuwa na manufaa suko kwenu, nguma hano, sio kunikae hapa, ahubwo nuko ngenda. bali ni niende. Kuko ninguma hano Maana nikiendelea kukaa hapa muzakomeza kumbona, mtaendelea kuniona ariko tu, ningenda lakini nikienda nzaboherereza umwuka wera. tawatumia Roho Mtakatifu. Uwo mwuka wera naza Huyo Roho Mtakatifu azaba akija, muri mwe. atakuwa ndani yenu. Mu yandi magambo Kwa maneno mengine biravuga ngo Yesu inasema Yesu aratubwiye ngo anatuambia hivi, turamutse tubanye nawe tukiishi naye tu twanezerwa gukomeza tukamubona, tunaweza furahia kuendelea ariko kumuona, nagenda lakini akienda umwuka wamukoreragamo, Roho aliyekuwa ndani umwuka yake, wamukoreshaga Roho aliyemtumia azaza ture muri twe, atakuja ishi ndani yetu. noneho ibyo yakoraga Sasa yale alikuwa anafanya natwe dushobore kubikora. nasi tuweze kuyafanya. Abakristo benshi Wakristo wengi ntabwo ibyo babibwiwe, hawakuambiwa haya, naho babibwiwe na wale waliambiwa ntabwo babitinzeho. hawakukawia pale. Kuko buriya kimwe mu makosa dukora Maana mojawapo wa makosa tunafanya ni ukudatanga inyigisho zihagije ku ni mwuka wera. kutotoa mafundisho ya kutosha kuhusu Roho Noneho ngo buri Mtakatifu. mukristo wese Sasa kila Mkristo mu byo yaba akora byose kwa yale yote anafanya amenye gukorana n'umwuka wera. ajue kufanya kazi na Roho Uyu Mtakatifu. munsi ndabibasobanurira, Leo nitawaelezea. kuko hariya Pawulo asengera Abefeso Maana Paulo akiombea Waefeso nawe yari abizi naye alikuwa anajua yuko benshi muri bo kwamba wengi wao ibyo ababwira yale anawaambia bishobora kubasumba, inaweza kuwa mingi kuwaliko, ntibabyumve neza. wasielewe vizuri. Noneho muri yariya masengesho twabonye Sasa yabasengeraga kwa ile ombi tumeona akiwaombea, aravuga ngo mbashimira Imana iteka ryose iyo nsenze, kila ninapoomba nashukuru Mungu kwa sababu yenu, ngo nkabasabira na waombea ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo ariyo data wa na twese ndiye Baba wetu w'icyubahiro wa utukufu ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. awajalie roho ya hekima na ya ufunuo. Mwami Imana, Bwana Yesu, uyu mugoroba jioni ya leo iri teraniro kongamano hili uriho umwuka w'ubwenge ulipe roho ya no hekima guhishurirwa. na ufunuo. Uzi icyo yagira ngo bahishurirwe? Najua alikuwa anataka Aravuga wafunuliwe ngo
ngo bitume muyimenya. Anasema ili mpate kumjua zaidi. Haleluya. Amen. Mumenye Imana. Mjue Mungu. Muyimenye neza. Mumjue zaidi. Ngo nimurangiza baadaye ngo mumenye ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Ibahumura amaso. Awafungue macho. Ngo mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Ili mpate kujua tumaini mliloitiwa. Kuko buriya kumenya iby'Imana itubiki. Maana kujua ile Mungu ametuwekea. Nibyo biturinda kugwa mu mitego y'isi. Inatulinda kuanguka kwa majaribu ya dunia. Kuko iyo uzi ko imbere hari ibihembo bikomeye. Ukijua mbele kuna malipo mazuri. Iyo uzi ko imbere Imana izakugirira neza. Ukijua mbele Mungu atakutendea mema. Iyo uzi ko imbere Imana ikubikije. Ukijua mbele umewekewa mbingu. Iyo uzi ko no muri ubu buzima. Ukijua hata kwa maisha haya. Imana yagusezeranije. Mungu alikuagi yuko izakugirira neza. Kukutendea mema. Umenye ibyo wiringizwa niyaguhamagaye. Ujue yale unayotumainiwa na aliyekuita. Cyo ubukristo bwawe buroroha. Ukristo wako utakuwa rahisi. Kuko buriya mu buzima. Maana kwa maisha. Imana yarabivuze. Mungu alisema. Na Yesu yabisubiyemo. Na Yesu alirudia. Mu isezerano rya kera. Katika agano la kale. Imana iravuga. Mungu anasema hivi. Ngo ingorane z'umukiranutsi. Masumbufu ya mtakatifu. Amakuba y'umukiranutsi. Shida za mtakatifu. Azaba menshi. Takuwa mingi. Ngo ari kuwiteka. Lakini Mungu azabimutabaramo byose. Atamsaidia kwa yote. Mu isezerano rishya. Katika agano jipya. Yesu abwira abigishwa be. Yesu akiambia wanafunzi wake. Arabwira ngo mukiri hano mu isi. Anasema mkiwa hapa duniani. Muzabona ibibazo. Mtakutana na shida. Muzabona ingorane. Mtakuwa na matatizo. Ariko muhumuri. Lakini mfarijike. Nilishinda. Icyo nicyo Biblia itubwira. Hii ndio Biblia inatuambia. Paulo yasengeraga abefeso. Paulo aliambia Waefeso. Wa maso yabo ahweze. Macho yao yawe na nuru. Ngo bahumuke amaso. Wafunguke macho. Kuko kenshi. Maana mara nyingi. Iyo turi muri ubu buzima. Tukiwa kwa maisha haya. Tubona ibibazo bituri imbere. Tunaona shida ziko mbele yetu. Ni kibazo nyangira kenshi. Shida huwa anakuwa nao mara nyingi. Iyo ngira inama abakristo baza kundeba. Wakristo wakikuja kunitazama. Akambwira ati iki kibazo. Wananiambia hii shida. Ntabwo gishobora gushira. Haiwezi isha. Ati nagerageje ibintu byose. Imejaribu vitu vyote. Ati nta kivamo. Lakini wapi? Namubwira ntariko. Namwambia lakini ibyo twiringizwa. Yale ambayo tunatumaini. Ntabwo biri uyu munsi. Si ya leo. Ibyo twiringizwa. Yale tunatumainiwa. Ni ukuvuga ngo uyu munsi. Ni kusema leo. Hari ibibazo. Kuna shida. Ariko nukomeza ukagendana n'Imana. Lakini ukiendelea kutembea na Mungu. Nikomeza ukavugana n'Imana. Ukiendelea kunena na Mungu. Nukomeza ugahamagara Imana. Ukiendelea kuita Mungu. Hari bizahinduka ejo. Kuna atakayobadilika kesho. Hari bizahinduka ejo bundi. Yatabadilika kesho kutwa. Ibyo twiringizwa. Hayo ndio tunatumainiwa. Na aliyetuita. Amen. Kandi ibyo twiringizwa. Na yale tunatumainiwa. Akenshi imbaraga zizabidushoboza. Mara nyingi nguvu itatuwezesha. Ni za Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Agakomeza akabasengera. Anaendelea kuombea. Ngo mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Na pia utajiri wa urithi wa utukufu wake kwa watakatifu. Njangoni igitabo cy'umugenzi. Naona kitabu cha Mkristo. Hari ahantu Mukristo na mwizerwa bagendaga. Kuna mahali Mkristo na mwaminifu alikuwa anatembea. Batangira gucika intege. Wakaanza kukata tamaa. Akamubwira ati ko ambia lakini wewe. Cya gihugu. Ile nchi. Ntucike intege. Usikate tamaa. Uribuka igihe twarebaga mu idarubindi. Unakumbuka tukiangalia kwa darubini. Igihugu cy'igikundiro twakibonye. Ile tulikuwa tunaona nzuri. Kirahari. Ipo. Hari imbere kiriyo. Pale mbele ipo. No mwizezerano rya kera. Hata katika agano la kale. Abatubanjirije bose. Waliotutangulia wote. Bakibonaga kiriko. Walikuwa naiona ikiwa mbali. Uitwa Balamu. Aliyeitwa Balamu. Nubwo atari umuntu w'Imana. Hata kama hakuwa mtu wa Mungu. Ariko yavuganaga n'Imana. Lakini alikuwa anaongea na Mungu. Yarahanuye. Alitabiri. Abwira Baraki. Kaambia Baraki. Ati ndamureba. Ninatazama. Ariko ari kuri. Lakini uko mbali. Noneho mu Baheburayo bakatubwira ngo Waibrania wanatuambia bariya bose batubanjirije wale wote waliotutangulia ba Abrahamu kina Abraham ba Mose kina Musa ba Dawidi na Dawidi abahanuzi bose wale manabii wote wote babirebaga bikiri kure walikuwa wanatazama akiwa mbali ngo bakabyifuza wanayatamani ngo noneho kubera ko babibonaga na sasa maana walikuwa wanayaona ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira wanasema ni wageni duniani noneho Paulo akavuga ngo sasa Paulo anasema ndabasengera nawaombea ngo namwe mumere nkabo nanyi muwe kama wao ngo mumenye ubwinshi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera mjue wingi wa mali atakayowapa watakatifu. Ariko icyo naganishagaho kile nilikuwa nataka kuambia. Nuriya murongo wa 19. Ni mstari wa 19. Ngo mumenye n'ubwinshi. Mjue na uweza wake. Bw'imbaraga zayo. Wa nguvu zake. Haleluya. Mumenye ubwinshi. Na uweza wake mkuu. Bw'imbaraga zayo zitagira akagero. Usiolinganishwa. Iziha twebwe abizeye. Kwa ajili yetu sisi tuaminio. Ziriya mbaraga zitagira akagero. Zile nguvu zisizolinganishwa. Akaduha ikigereranyo. Akina mfano. Katubwira ngo niba mushaka kuzumva. Kama mnataka kuzisikia. Mutekereze imbaraga zasanze Kristo mu bapfu. Mfikiri nguvu zilimkuta Kristo kwa wafu. Zikamuzamurayo. Zikamtoa kule.
ntagarukire hano ku isi. Hakukuja tu hapa Burya duniani. ku isi Maana hapa duniani yamaze iminsi 40 alimaliza siku ariko 40. imbaraga zikimuzamura. Lakini nguvu zikimpandisha tu. Ziramuzamura. Zikampandisha. Zimwicaza iburyo bw'Imana Data. Zikamketisha kulia kwa Mungu Baba. Amaze guhabwa ubutware bwose. Akapewa mamlaka yote. Akavuga ngo izo mbaraga. Anasema hizo nguvu zazuye Kristo mu bafu. Zilizomfufua Kristo kwa wafu. Nizo zikorera muri twe. Nizo zinafanya kazi ndani yetu. Haleluya. Haleluya. Niba Kristo washoboraga kubyumva. Kama Wakristo wangeelewa tu. Hari ibintu byinshi byapfuye twazura. Kuna vitu mingi vimekufa tunaweza kufufua. Kwa hizo nguvu. Hari ibintu byinshi byananiranye. Kuna vitu mingi zimeshindikana. Twahindura. Tunaweza badilisha. Kwa hizo nguvu. Kubera kubwo Yesu yaza. Maana Yesu alipokuja. Ntabwo yaje yigisha idini. Hakufunza dini. Hapana. Yaraje. Alikuja. Azavuga ubwami bw'Imana. Anasema ufalme wa Mungu. Muyandi magambo. Kwa maneno mengine. Ivuga ngo twebwe. Maana yake sisi. Tuzahabwa imbaraga. Tutapewa nguvu. Tugende buri muntu wese duhura nawe. Tuende kila mtu tunayekutana naye. Tuhindure umwigishwa wa Yesu. Tumbadilishe mwanafunzi wa Kristo. Ubwami bw'Imana bwagutse. Ufalme wa Mungu upanuke. Haleluya. Amen. Ariko murabyumva? Mnaelewa lakini. Murabyumva buri mubyeyi. Mnaelewa kila mzazi. Yasengeye abana. Aombee watoto. Akababwira Yesu. Awaambie Yesu. Hanyuma bagakizwa. Alafu waokoke. Buri mugore yasengeye umugabo. Kila mke akiombea mume wake. Uzageza igihe akizwa. Hadi aokoke. Buri mukristo yasengeye inshuti ze. Kila mkristo akiombea rafiki zake. Zikinjira mu bwami bw'Imana. Hadi waingie kwa ufalme wa mbinguni. Ariko ikibazo dufite. Lakini shida tunayo. Akenshi twibwira ngo iyo dusengera abantu. Wengi tunafikiria tukiombea watu. Ngo kugira ngo baze. Ni ili waje. Binjire mu itorero. Waingie kanisani. Oya. Hapana. Ntabwo ari Yesu yaragamije. Sio hivyo Yesu alimaanisha. Ahubwo aravuga ngo uyu muntu turamusengera. Alisema huyu mtu tutamuombea. Kugira ngo nawe ahabwe imbaraga. Ili naye apewe nguvu. Nawe asengera abandi. Naye aombee wengine. Nabo bahabwe imbaraga. Nao wapewe nguvu. Aho tunyura hose. Popote tunapitia. Tugende tuhahindura. Tuwabadilishe. Haleluya. Amen. Ubundi tubyumvise neza. Tukielewa vizuri. Hari abantu benshi. Kuna watu wengi. Ubukristo bwabo. Ukristo wao. Buba mu rusengero. Uko kanisani. Hano mu rusengero. Hapa kanisani. Ni umukristo. Ni mkristo. Hano mu rusengero. Hapa kanisani. Araririmba. Anaimba. Hano mu rusengero. Hapa kanisani. Gusenga kumenya benshi. Kuomba mara mingi. Nyambigiraho ikibazo. Na kuanga na tatizo pale. Abantu benshi baza mu rusengero. Maana watu wengi wanakuja kanisani. Ubu ni mutaha. Hivi mkirudi nyumbani. Uwo muhura akakubaza. Ukikutana na mtu akuulize. Atari kuvuye hehe? Umetoka wapi lakini? Uramubwira ngo mvuye gusenga. Mwambie nimetoka kuomba. Kandi ntiwigeze usenga. Na huku waiomba hata. Ngaho reka mbabaze. Niwaulize sasa. Wasengeye iki? Uliombea nini? Kuva aho wagereye hano. Tangu ingie hapa. Wenda waririmbye. Pengine umeimba. Wenda wasirimbye. Pengine umemchezea Mungu pale. Wenda wacuranze. Pengine umecheza kinanda pale. Ariko wasengeye iki? Lakini umeombea nini? Halo. Wasengeye iki? Umeombea nini? Ubu Imana ikubajije usohotse hano. Mungu akakuuliza ukitoka pale. Ko wavuze ko wari wagiye gusenga. Umesema ulikuwa umeenda kuomba. Ukavuye imbere yanjye ntacyo usengeye. Umetoka mbele zangu hujaomba chochote. Uziko burya abantu benshi. Najua hivi watu wengi. Iyo baje hano. Ukikuja hapa. Baba baje gusenga. Wanakuja kuomba ndio. Ariko bagataha ntacyo wasengeye. Lakini wanaenda bila kuombea chochote. Wewe wicaye hano. Wewe uliyeketi mahali hapa. Umeombea nini? Wasengeye ndi. Umeombea nani? Icyo wasengeye. Kile umeombea. Uzabwirwa n'iki kwashubije. Utaambiwa na nini umejibiwa? Kuko hariho n'abasenga. Maana kuna wale wanaomba pia. Akaza gasenga. Anakuja anaomba. Hagira ikiba. Lakini hakuna kinachobadilika. Akamera nka wa mwana. Anakaa kama yule mtoto. Umwana umwe yagiye muri Sunday school. Mtoto mmoja alienda Sunday school. Barabwira ngo rero buriya mugize kwizera. Kasema kama mna imani. Ngo wabwira uriya musozi. Unaweza ambia ule mlima. Ngo ukimuka ugatabwa mu nyanja. Utoke utupe baharini. Umwana aravuga ati Mtoto akasema napfuye ntarumviye inyigisho. Kumbe sikuwa nimesikia mafunzo haya. Hari igisuzi kiri imbere y'iwacu. Kuna mlima mbele yetu. Hirya yacu cyo hari inyanja. Kando yetu kuna bahari. Kandi kimbuza kubona izuba iyo rirenga. Na ninashindwa kuona jua inapotua. Nigera mu rugo. Nikifika nyumbani. Ndagitegeka kije mu nyanja. Nitayamuru yende baharini. Umwana aragenda aricara. Mtoto akaenda akakaa. Agiye kuryama. Alipokuwa anataka kulala. Aravuga ngo wa musozi. Kasema ewe mlima. Ejo nimbyuka. Kesho nikiamka. Zasange wagiye mu nyanja. Nikuta umeenda baharini. Araryama. Akalala. Mu kwizera kwinshi. Na imani nyingi. Abyutse asanga umusozi uracyahari. Alipoamka akakuta mlima uko pale pale tu. Kasema nubundi nari nabivuze. Hata nilikuwa nimesema tu. Ande wundi wigeze yimura umusozi. Hakuna mtu aliyohamisha mlima. Ariko icyo mwana atatekereje. Lakini kila mtoto akufikiria. Uwo musozi yoherezaga mu nyanja. Uwo mlima alikuwa anapeleka baharini. Imana yawushyize aho ngaho. Mungu aliweka pale. Uwo musozi yoherezaga mu nyanja. Uwo mlima alikuwa anatuma baharini. Utuweho n'abaturage ibihumbi. Kuna watu wanaishi pale wengi. None ngohereje mu nyanja. Sasa unautuma baharini. Ngo Imana iragusubiza. Mungu atakujibu kweli. Ashwe.
Hapana. Ariko hari ibindi Lakini kuna vingine tuzabwira Imana. tutaambia Mungu. Babwira ngo Mana, Waambie Mungu, uyu muntu uri mu nzara za Satani, huyu mtu ako hivi, uyu muntu waboshywe n'ubusinzi, huyu mtu amefungwa na uyu muntu ulevi, waboshywe n'ubunebwe, huyu amefungwa na udhaifu, uyu muntu waboshywe huyu n'ubusambanyi, mtu amefungwa na uyu uzinzi, muntu waboshywe n'amagambo, huyu mtu amefungwa na uyu muntu waboshywe masengenyo, n'umujinya, huyu mtu wa hasira uyu nyingi, musozi ariho, huyu mlima uyu amesimama musozi ndani, w'umujinya, huyu mlima wa uyu musozi hasira, w'ubujura, huyu mlima wa uyu wizi, musozi w'ubusambanyi, huyu mlima wa uzinzi, uyu musozi ndawurimbuye. Huu mlima na uhamisha. Kandi ngiye kujya nkubwira Tena itakuwa na kugeza igihe nzawubona wavuye imbere hadi yanjye. nione umetoka mbele yangu. Huo mlima. Uwo musozi. Huo mlima. Bene uwo nguwo. Kama huo. Imana izawukura. Mungu atautoa pale. Haleluya. Haleluya. Kubera yuko kwa sababu iyo umwuka yaje Roho anapokuja ni byaza kudufasha gukora. Ni hivi anatusaidia kufanya. Hari abantu bazi yuko umwuka wera yaje. Watu wanajua kwamba Roho Mtakatifu akija aza kudufasha nyine kuryoherwa. Anakuja kusaidia maisha ya watu. Abantu basirimba. Naona wale wanachezea Mungu pale. Barakubwira tumwuka wayamanutse. Anasema Roho alikuwa ameshuka. Abwira ntoya. Hapana. Ni senti bivuga cyane. Ni keyboard imeimba sana. Ndabizi mugiye kundakarira. Najua mtanikasirikia. Ntabwo nanga ko abantu basirimba. Mimi sikatai watu wamchezee Mungu. Nuko nshaje nanjye najya mbikora. Maana hata mimi nilikuwa nafanya hivyo. Ariko hari igihe ntangira kugira nkumva amagufwa arakorana. Kuna wakati nasikia na ngo kocho kocho mifupa imeanza kugongana. Singiye kuzavuna igufwa. Mimi sitavunja mifupa najiambia. Ariko lakini barambibwira abantu basirimba. Huwa naambia watu wanacheza pale. Buri Imana ije. Mungu akikuja. Kabara terako buri urimo gukora ibiki? Na sasa unafanya nini? Urimo gukora ibiki? Ulikuwa unafanya nini kweli? Wasimbukishwaga niki? Ulikuwa unaruka nini? Kuko maana kandi kubigisha ibingibi tena kuwafundisha haya si ukubabuza gusirimba, si kuwakataza kuchezea. Ahubwo ndashaka ko muzajya musirimba, lakini nataka mwe mnamchezea Mungu bifite mkiwa na ikibiherekeza mwelekezo. Nahoze mbabwira hano, nilikuwa nawaambia hapa, hari umwana w'umugore witwaga Herodia. Kuna mtoto wa mke alikuwa anaitwa Herodia. Bicaye imbere ya Herode. Aliketi mbele za Herode. Akana karabyina. Katoto kakacheza ngira ngo karasirimbye. Kadicheza nafikiria. Njye ntangarira abakobwa n'abagore. Mimi wanashangana wasichana na mama. Uziko basirimba bakarusha abahungu. Unajua wanacheza kuliko wanaume. Abakobwa bagasigaramo n'abagore. Wanatoka wanaume wa mama wanabaki wakicheza tu. Kabisa bari abakobwa iyo wari mu gihe cya Herode. Kama ingekuwa wakati wa Herode, nawe yari kubaha kimwe cya kabiri cy'igihugu cye. Angewapatia nusu ya ufalme wake. Ariko reka mbabwire icyo nshaka kuvuga. Lakini sema kile mwana yarabyini. Mtoto alicheza. Herode aramureba. Herode akamtazama. Aravuga ati yewe mwa. Kasema msichana. Ntabwo wabyinnye bigeze aha ngaha. Hawezi cheza namna hii. Uvirema. Utoke hivyo tu. None nsaba icyo ushaka. Sasa omba kile unataka. Niba n'igice cya kabiri cy'igihugu. Hata kama ni nusu ya ufalme wangu nitakupa. Umwana aragenda. Mtoto akaenda. Abwira nyina. Kaambia mamake. Ati nabyinnye. Nimecheza. Umwami aranezerwa. Mfalme akafurahi. None arambwiye ngo ninsaba icyo nshaka. Ameniambia niombe kile nataka. Uriya mugore yari umugome. Huyo mwanamke alikuwa mtu mbaya kweli. Kufata umwana wawe ukamuhindura umwicaye. Kuchukua mtoto wako unamfanya muuaji. Barakubwiye ngo usabe icyo ushaka. Wamekwambia ombe kile unataka. Genda usabire igihanga cya Yohana Umubatiza ku mbele. Endo niombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Kiriya kigabo kirimo kiranyicira happiness. Yule mzee ananiharibia mambo yangu. Kubera ko uriya Herodia. Maana Herodia yari yaracyuwe na Herode. Alikuwa ameolewa na Herode. Urumva nyine bumvaga ari akantu kavugitse neza. Nasikia ni kitu ambacho kinasikika vizuri. Herodia muka Herode. Herodia mke wa Herode. Akumva na akantu kavugitse neza. Anasikia ni kitu kinapendeza. Kuri invitation zabo bari kujya bandikaho HH. Kama ingekuwa kona harusi angetoa save the date ya H anaoa H. Herodia na Herode wabatumiye mu birori. Herodia na Herod wanawalika kwenye sherehe. Yari afite umugabo witwaga Filipo. Alikuwa na mume anaitwa Philip. Umuvandimwe wa Herode. Ndugu ya Herode. Kavuga ati nibeshye umunsi ndogurwa na kile kigabo. Nilijikosea siku nimeolewa na huyo. Kuki narongoye na Herode? Mbona sikuolewa na Herode? None Yohana Umubatiza. Sasa Yohana Mbatizaji. Mu mbaraga z'umwuka. Kwa nguvu za Roho. Araza abwira Herode. Akaja akamwambia Herode. Ntabwo wemerewe gutwara umugore wa murumuna wawe. Haukubaliwi kuchukua mke wa ndugu yako. Rudisha mke wa wenyewe. Ariko urebye Herode we. Lakini Herode yeye ngo yubahaga Yohana. Alikuwa anaheshimu Yohana. Ariko Herodia. Lakini Herodia. Uzakora intambara zose. Fanya vita zote. Uzirinde umugore yageze mu rukundo. Lakini uchunge sana mwanamke akiingilia ndani. Ashobora kuguhitana. Anaweza kupita na wewe. Urashaka kunyicira happiness. Unataka kuniharibia furaha yangu. Munezero wanjye urashaka kuivanga. Furaha yangu unataka kuchanganya na nini? Wakigabo nguru umuhanuzi. Wewe unajifanya nabii. Akana karabyini. Toto akacheza. Herode aranezerwa. Herode akafurahi. Nsaba icyo ushaka. Omba chochote unataka. Abajije nyina. Mamake ati mbega umugisha. Genda usabire igihanda ngacya Yohana bakikumbe kumbe. Endo niombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Muri innocence y'akana. Katika sense hiyo. Karagenda gasaba igihanga cya Yohana. Akaenda akaomba kichwa cha Yohana. Baratubwira ngo Herode byaramubabaje. Wanatuambia Herode ameumia sana. Ngo ariko kuko yari yabivugiye imbere y'abantu. Lakini maana alikuwa ametangaza mbele za watu. Atuma umusirikare.
akatuma askari, baca igihanga cya Yohana, akakata kichwa cha Yohana, barakizana, wakaleta. njya mbwira abantu Huwa anaambia ngo watu, niba umwami w'umugome kama mfalme muovu yarabonye umwana abyina, aliona mtoto amecheza, akamuha igihanga cy'umuntu, akampatia kichwa cha mtu, noneho Imana nyirijuru, sasa Mungu mwenye mbingu, umubyeyi wacu, mzazi wetu, niki tazaduha? ni nini atatunyima? Nituyibyinira tuyisaba, Tukimchezea tukiomba. nuza hano gusirimba, Ukikuja hapa kuchezea niba Mungu, kubita senti wakipiga kinanda tu, ujye winjira hano, wewe unaingia pale. Imana tumva rero Mana, Mwambie Mungu, sikia hari sasa, ikintu nzanye imbere yawe, kuna kitu nimeleta mbele zako, nataka nikuchezee nuko wa mwana yabyiniye kama Herode, vile mtoto amechezea nanjye Herode. nindangiza, Nami nikimaliza ndakigusaba kumbehe, nitakuomba unipe. icyo giye gusenga kwawe, Hiyo wakati maombi yako, gusirimba kwawe, kucheza kwako kuzaba kwabaye gusenga. kitakuwa ni kuomba. Haleluya. Amen. Nuhaguruka mu rugo, Ukisimama nyumbani, uje mu rusengero, ukienda kanisani, ujye ufite icyo uzanye, uje na kitu uko nacho. Imana ngo ndahagurutse, Bia Mungu, nimeenda, nje kwicara imbere yawe, naenda kuketi mbele zako, amasaha abiri mu cyokere, masaa 2 kwa joto, nigishaka kinyice, hata niuliwe na nishaka joto, mbiri cyuya amazi ashire mu hata niwe mubiri, na jasho maji ariko yashe ndicara mwili. imbere yawe, Lakini kikaa mbele iki zako, nicyo kinzanye, hichi ndicho nje kimenileta, kugusenga, na kuja kukuomba. ariko nguzaniye n'icyifuzo, Lakini nimekuletea na hitaji pia. ndakubwira, Takuambia icyo giye guterana kwawe, hiyo wakati kuja kwako uzatangira kanisani guhindura isura. itaanza kubadilisha sura. Ubundi twebwe wacu ku rusengero, Maana sisi kwetu nano kanisani, sinzi impamvu nabyibagiwe, sijui hapa mbona bana nimesahau, bibakoresheje, ningewafanyia hivi. iyo ngiye kwigisha, Nikitaka kuhubiri, mbwira abakristo bagahaguruka, naambia Kristo wanasimama, bagafatana mu biganza, wanashikana mikono, abwira buri muntu, naambia kila mtu icyifuzo cyawe wazanye, hitaji ambao umeleta, gishyire muri uyu muvuduko w'amasengesho tugiye weka kwa haya gukora, maombi tunataka kuomba. niturangiza Tukimaliza tu usengere ukuri ruhande, uombe yule akakwenda iburyo yako, bwawe kando nuri yako ibumoso kulia, bwawe, na ubwo kushoto nabo yako, icyifuzo cyawe kiraba cyajyanye nayo nao pia masengesho, mahitaji yao yataenda pamoja. kuko tugomba kuza imbere y'Imana Maana dufite icyo tuje gusaba. lazima tuje mbele za Mungu Paulo tukiwa rero na aravuga ati maombi. njyewe ndabasengera Unasema mimi naombea ngo Imana ibahumura amaso, Mungu afungue macho mumenye yenu, ibyo mwiringizwa mjue yale yabahamagaye, mnatumainiwa, ariko cyane cyane lakini sana mumenye sana imbaraga mjue zayo uweza wake zitagira akagero, zisizolinganishwa, izazuye Kristo mu bapfuye zilizofufua Kristo ngo kwa wafu, nizaduha ndizo anatupatia, zigakorera muri twe. inafanya kazi ndani Ni ibiki yetu. ufite byapfuye, Ni nini uko nayo imekufa? ni ibiki ufite Ni byananiranye, nini uko nayo izo imeshindikana? mbaraga zazuye Kristo mu Hizo nguvu bapfuye, zilifufua Kristo kwa wafu. ubwire Imana ngo Mana, Uambie Mungu, izi mbaraga zime, hizi nguvu hari nipe. ibintu nshaka kujya kuzura, Kuna kitu nataka hari ibintu kufufua, nshaka kuzamura, kuna vitu nataka hari ibintu kuinua, bigaragara kuna nk'ibyananiranye, vitu vinaonekana ariko nashaka ko vimeshindikana, bihinduka. lakini nataka vibadilike. Haleluya. Amen. Ibi bintu niba twabyumvaga, Hivi vitu kama tungeelewa tu, kuko buriya maana vile noneho ndaje ninjire mu bintu, hari n'umuntu wangiriye neza kuna mtu amenitendea wema mu nyigisho nigishije, kwa mafundisho nimefundisha. yabajije ikibazo n'ubundi nari ngiye gusubiza, Ameuliza swali nilikuwa nataka kujibu. yabaje ngo Ameuliza, je, ese umuhamagaro ni iki? wito ni nini? Ese buri wese arawuvukana? Je, kila mtu anazaliwa nao? Umukozi wese akorera mu muhamagaro? Kila mtumishi anatumika katika wito wake? Usibye abahamagaye gukora umurimo wo mu nzu y'Imana, abakozi b'isi nabo bakorera umuhamagaro w'Imana. Isipokuwa wale wito kufanya kazi nyumbani mwa Bwana, wa dunia pia wanafanya kwa wito huo. Igihugu, kuba umusirikare n'ibindi. Nibyo tugiye kwiga. Hayo ndio tunataka kusoma. Haleluya. Kuko izi mbaraga Paulo avuga, maana hizi nguvu Paulo anasema, Yesu yabwiye abigishwa be, Yesu aliambia wanafunzi agitangira kwigisha, alipoanza kuhubiri, yigishaga inyigisho z'ubwami bw'Imana, alifundisha kuhusu ufalme wa kandi Mungu ubwami bw'Imana na ufalme wake Mungu, nkuko natangiye mbabwira, kama vile nimeanza ntabwo bugarukira nikisema, mu rusengero, si kanisani tu. Haleluya. Amen. Ubwami bw'Imana, Ufalme wa Mungu, ubwami, ufalme, iteka ryose, ubwami bwose, kila wakati, kila ufalme. ubwami ntabwo ari urusengero, Ufalme sio kanisa, ubwami ni igihugu, ufalme ni nchi, ubwami bw'Imana ni isi. ufalme ni dunia. Bivuga ngo buri muntu wese uri mu isi Maana kila mtu aliye duniani afite icyo yaremewe. ana kile aliumbiwa. Niyo mpamvu muri urwandiko rw'Abefeso, Ndio maana kwa Waefeso mu gice cya 2 sura ya 2 ku murongo wa 8 kugeza ku wa 10, mstari wa 8 hadi wa 10 baratubwira ngo twebwe wanatuambia sisi turi abantu Imana yaremye, ni watu Mungu aliumba, ituremeye imirimo myiza, akituumbia matendo yo mema yiteguriye kera aliyojiandalia ngo tangu mwanzo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. katika Kristo Yesu. Rero imirimo myiza y'Imana Hivyo kazi nzuri za ntabwo Mungu igarukira mu rusengero, sio za buri kanisani. kintu cyose ukora Chochote unafanya biri mu murimo w'Imana. iko kwa kazi ya Mungu. Niba uri umucuruzi, Kama wewe ni mfanyabiashara, uri umukozi w'Imana. wewe ni mtumishi wa Mungu. Niba uri umwarimu, Kama wewe ni mwalimu, uri umukozi wewe ni w'Imana. mtumishi wa Mungu. Nuba uri umusirikare, Kama wewe ni askari, uri umukozi wewe w'Imana. ni mtumishi wa Mungu. Nuba uri umuganga, Kama wewe ni daktari, uri umukozi wewe w'Imana. ni mtumishi wa Mungu. Buri murimo wose dukora, Kila kazi tunafanya, iyo utangiye gutekereza ibitekerezo byo mu bwami ukianza bw'Imana, kufikiria kuhusu ufalme wa buri Mungu, murimo wose dukora ni kila umurimo kazi w'Imana. tunafanya ni kazi ya Mungu. Uti kubera iki? Kwa nini? Kubera ko Maana uretse abarozi isipokuwa wachawi n'abicanyi, na wauaji, abo ntabwo bakorera Imana, hawa watumikie Mungu. kuko ntabwo Imana yigeze ituma abantu kwica abantu. Maana Mungu hakutuma watu kuua Ariko wengine, umuntu wese ukora umurimo, lakini yote anayefanya iyo uri kazi, umucuruzi, ukiwa mfanya biashara, kuki ucuruza? kile unauza
Icyambere Cha kwanza uracuruza ngo ubone ibitunga urugo rwawe. Unauza ili ulishe familia yako. Ariko burya igituma ubona ibitunga urugo rwawe. Kwa nini upate ya kulisha familia? Nuko hari umuntu ukeneye ibyo ngibyo ucuruza. Maana kuna mtu anahitaji yale unauza. Kugira ngo ubuzima bwe bumere neza. Ili maisha yake yawe sawa. Ibyo ni ubwami bw'Imana. Hiyo ni ufalme wa mbingu. Iyo ucuruje, unapouza, abantu bakabona ibyo barya. Watu wanapata chakula. Ugacuruza, unauza. Abantu bakabona ibyo bambara. Watu wanapata mavazi. Ugacuruza, unauza. Abantu bakabona uko bagenda mu modoka. Watu wanapata magari ya kutembelea. Unauza. Abantu bakabona aho wacumbika. Watu wanapata mahali pa kukaa. kukaa. Gukorera abantu b'Imana ubaha ibyo bakeneye. Kutumikia watu kuwapatia yale wanataka. Kuko mu isengesho ry'ubwami. Maana katika ombi la ufalme. Umwami Yesu yigishije. Bwana Yesu akifunza. Yaravuze ngo nimujya gusenga. Mkienda kuomba. Mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Baba yetu uliye mbinguni. Izina ryawe ryubahwe. Jina lako litukuzwe. Ubwami bwawe buze. Ufalme wako uje. Ibyo ushaka bikorwe mu isi nkuko bikorwa mu ijuru. Unataka afanyike kutafuta zile vitu. Akasanga wewe wagiye Mombasa. Akuto ulienda Mombasa. Ubikurayo. Ukanunua akabisanga Nairobi. Akakupata Nairobi. Ukabumugiriye neza. Unamfanyia wema. It's a give and take. Ni kuchukua na kupewa. Mimi ukaza kunguraho. Burya mbamugiriye neza. Nimekufanyia vizuri. Ibyo wari ukeneye. Nakupatia kile unataka. Ukama amafaranga. Unanipatia pesa. Ngatunga umuryango wanjye. Nami nalisha familia yangu. Hii ni kazi ya Mungu. Hallelujah. Amen. Niba uri umwarimu wigisha mu ishuri. Kama ni mwalimu shuleni. Uri mu murimo w'Imana. Kwa kazi ya Mungu. Buryo ubwarimu bwo. Walimu. Ndabivuga kuko jewe nabaye mwarimu igihe kinini. Nasema maana nimekuwa mwalimu kwa muda mrefu. Niba ahantu habo murimo w'Imana woroshye. Kama kuna kazi ya Mungu rahisi. Ni mu bwarimu. Ni kuwa mwalimu. Kera nkikizwa. Zamani nilipookoka. Nakijwe ndi umwarimu. Niliokoka nikiwa mwalimu. None maze kubisobanukirwa. Baada ya kuelewa. Ndavuga ngo ubu ngubu. Nikasema hivi. Ngiye kujya nigisha. Takuwa nafundisha. Nk'umunyamwuka. Kama mtu wa kiroho. Haleluya. Amen. Mwalimu umunyamwuka wa kiroho. Kuko hari ijambo Paulo yavuze. Maana kuna neno Paulo amesema. Yandikira Abakorinto. Akiambia Wakorinto. Amagambo 3. Maneno 3. Ngira ngo buri mukristo wese agomba gutekereza. Nataka kila mkristo afikirie. Ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ayo magambo 3 ni yagira imbaraga z'ubukristo. Haya maneno yana nguvu za Ukristo. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kuko buri iyo umaze gusobanukirwa ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Unapoelewa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ugasobanukirwa ibyo Yesu Kristo yagukoreye ku musaraba. Uelewe yale Kristo alikufanyia. Usigara umukorera birakorohera. Inakuwa rahisi kumtumikia. Kubera iki? Kwa nini? Utekereza ibyo Yesu yagukoreye. Unafikiria Yesu alikufanyia. Kumva ntacyo utamukorera. Unasikia hakuna kile uwezi kumfanyia. Ugakorera Imana. Unatumikia Mungu. Kuko yaguhaye umwana wayo. Maana alipatia mwana. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. N'urukundo rw'Imana. Ni upendo wa Mungu. Kumva Imana yaragukunze. Kusikia Mungu alikupenda. Kibaza cyo nkanjye Imana yankundiye. Nasema mimi Mungu alinipendea nini kweli? Bamwe muri twebwe twara abanyabyaha. Wengi wetu tulikuwa wenye dhambi. Uje yo mumbona nigisha. Mimi mkiniona nafundisha. Ushobora kunyibeshyaho. Unaweza jidanganya kwangu. Ubwo turiya muhungu. Sema yule kijana. Agomba kuba yaravukiye mu muryango usenga. Lazima amezaliwa kwa familia waombezi. Akawa yarize Sunday school. Akaingia Sunday school. Byenda kumera bityo. Ni kama hivyo. Ariko siko bimeze. Lakini sio hivyo alivyo. Kuko jewe. Maana mimi nkiri umusore. Nikiwa kijana. Ubundi koko nize mu seminari. Mimi nilijifunzia kwa shule ya seminari. Numvaga nzaba padiri. Nilikuwa nasikia nitakuwa padri. Ariko ku myaka 19. Lakini kwa miaka 19 birananira. Nikashindwa. Ku myaka 19. Miaka 19. Ureba hanze. Unatazama nje. Ukabona inkumi zose zabaye nziza. Unaona wasichana wote wamekuwa warembo. Watekereza upadiri butarongora. Ukifikiria padri haoi. Ukumva ntibizagenda. Unasikia wapi? Ndabireka nigira muri university. Nikaacha nikaingia chuo kikuu. None ngeze muri university. Nilipofika kwa chuo kikuu. Ibintu by'uburokore. Vitu vya wokovu. Ubu bwo mu ndebo. Hivyo mkiniangalia. Nabyangaga urwango. Nilikuwa nachukia sana. Numvaga abarokore babeshya. Kwa nasikia waumini wanadanganya. Ibyo muvuga ntagakiza kaba. Yale mnasema hakuna wokovu. Ariko nabiterwaga nibyo nabonaga mu barokore. Lakini kwani nilikuwa naona kwa waumini. Habona umuntu aravuga ngo arakijijwe. Naona mtu anasema ameokoka. Habona ajya gusenga. Lakini anaenda kuomba. Ariko naci inyuma nkabona nawe ni umunyabyaha nkana. Nikipita kando nakuta ni mwenye dhambi kama mimi. Ibintu n'ibintu by'ibinyoma babeshya. Ile vitu ni uongo wanadanganya. Bakijijwe ikikombana nabo bakora nk'ibyo nkora. Nitaokoka nini wanafanya kile anafanya. Aho twari dutuye iwacu. Tulikuwa tunaishi kwetu. Twari abakatolike. Tulikuwa Katolika. Dufite abantu wa poroso duturanye. Tulikuwa na watu waumini tuko nao. Umusozi wacu ni nabo bari benshi. Na kwetu walikuwa wengi sana. Noneho sasa hajya numva bavuga ngo ntibanywe inzoga. Nasikia wanasema wakunywe pombe. Nkagira mama uzi kwenga inzoga. Na nilikuwa na mama ambaye anajua vizuri kuzinywa. Muzi ibyo bita ibigage. Mnajua hizo? Ikigage ni inzoga y'amasaka. Pombe zile wanatengeneza nyumbani. Mama rero yari afite ikiganza cyo gukora umusemburo w'ikigage. Mama alikuwa na mkono wa kutengeneza hizo pombe. Iyo ku musozi hari umugore wagashaka kwenga ibigage. Kama hapo kuna mke alikuwa anasikia anatamani hayo. Yatumiraga mama. Alikuwa analika mama. Ngo aze kumukorera umusemburo. Akuja amtengenezee hiyo. Ko mama yari afite ikiganza cy'umusemburo. Maana alikuwa na mkono wa kutengeneza umusemburo wa mama. Wavaga ibigage bihiye nk'ibyo mu ruganda.
Ulikuwa unasikia ni tamu. Noneho akajya yenga ibigage bihiye. Alikuwa anatengeneza pombe tamu. Ariko agakora n'agasururu k'abana. Lakini anatengeneza ingine ya watoto. Abona rero ba bantu b'abaporoso. Naona sasa wale watu waumini baraje. Wamekuja. Akamubwira ati njira nkoye ku gasururu k'abana. Anambia mwingine wapatie kwa ile ya watoto. Bagera imbere mu nzu. Wakifika ndani nyumbani. Agakubita uruho mu kibindi kibira. Anaweka kwa mtungi fulani. Kikigage gishyushye cyenda ko gihiye. Ikiwa imeiva vizuri. Atenda. Anawapea. Abantu. Sema sasa wale watu. Iyo bicaye mu nzu. Wakikaa kwa nyumba. Ikigage gihiye. Na hiyo pombe imeiva. Hinduka gasururu. Inabadilika kuwa ya watoto vipi? Na abantu bababeshya. Nasema hao watu kweli wanadanganya. Nibindi nabona. Na mengine nilikuwa naona. Noneho mu mutwe wanjye. Sasa kwa kichwa changu. Nishiramo kuburokore. Nikasema kwamba wokovu ari ibinyoma. Ni uongo. Baje bavuga gukizwa. Walikuwa wanasema kuokoka. Muje mureka kubeshya. Nasema mwache kudanganya. Nkabirwanya. Na vipiga. Ariko bukeye. Lakini siku moja. Nsoma Biblia. Nikasoma Biblia. Mpura na Yesu. Kakutana na Yesu. Hanyuma ndakizwa. Kisha nikaokoka. Ntangira kubwiriza. Kaanza kuhubiri. Icyo rero nenda kubabwira. Kile nataka kuambia sasa. Maze gukizwa. Baada ya kuokoka. Mu murimo nakoraga w'ubwarimu. Kazi nilikuwa nafanya walimu. Ntangira kubwira Imana. Kaanza kuambia Mungu. Unyigisha uko nzaba umwarimu. Nifundishe vile nitakuwa mwalimu. Uhesha izina ryawe icyubahiro. Jina lako litukuzwe. Ndashaka kuba umwarimu. Nataka kuwa mwalimu. Wo mu bwami bw'Imana. Wa ufalme wa mbinguni. Imana iramwira ngo sawa. Mungu akaniambia sawa. Uzaba umwarimu. Utakuwa mwalimu. Wo mu bwami bw'Imana. Wa ufalme wa mbingu. Korana n'umwuka wera. Ifanya kazi na Roho Mtakatifu. Kamwira ati nujya mu ishuri. Sasa ukienda shuleni. Nuba wuzuye umwuka. Kama umejaa Roho. Ikintu cya mbere uzakora. Kitu cha kwanza utafanya. Ujye ugendera mu mbuto z'umwuka. Uende kwa matunda ya Roho. Nugera mu ishuri. Ukifika kwa shule. Imbuto z'umwuka murazizi. Matunda ya Roho mnajua. Ni urukundo. Ni upendo. Ni amahoro. Ni amani. Ni ibyishimo. Ni furaha. Ni kwihangana. Ni kuvumilia. Ni ingeso nziza. Ni tabia nzuri. Ni kugira neza. Ni kutenda wema. Ni kugwa neza. Ni kuwa mtu mwema. Ni gukiranuka. Ni kuwa na haki. No kwirinda. Na kujilinda. Imana irambwira ngo Mungu akaniambia aho uzajya hose. Popote utakapoenda. Ujye usa gutyo. Unafanana hivyo. Nugera mu ishuri. Kifika shule. Ujye ureba abanyeshuri. Angalia wanafunzi. Bose ubakunde. Wote wapende. Ubanze ubakunde. Wapende kwanza. Umwe kuri umwe. One to one. Wote wapende. Wakunde wose. Wapende wote. Nurangiza. Baadaye utuze. Utulie. We kuba umwarimu uvuga nabi. Usio mwalimu anaongea vibaya. Nurangiza. Baadaye ubu umwarimu uri joyful. Uwe mwalimu akona furaha. Unezerewe. Ufurahi. Ukinjira mu ishuri. Ukiingia shule. Umunezero wawe. Ufata abanyeshuri. Ufurahi. Rero nari mfite uruntu rw'uradio runini. Nilikuwa na radio kubwa. Naza mu ishuri. Nikikuja shuleni. Haza na radio. Nakuja na radio. Haremu umunezero. Naumba furaha. Nigishaga Icyongereza. Nilikuwa nafunza Kiingereza. Kandi icyo gihe. Na wakati huo. Kubera ko Icyongereza. Maana Kiingereza. Ntabwo ryari isomo rikomeye. Haikuwa somo kuu sana. Barishyiraga nyuma ya saa sita. Ilikuwa inawekwa baada ya saa sita. Kandi urabizi nyuma ya saa sita. Na unajua baada ya saa sita. Abana baba basinzira. Watoto wanalala. Bavuye kurya. Wametoka kula. Haba hari icyokere. Kuna joto. Abana basinzira. Watoto wanalala. Wakwigisha nabi. Ukifunza bakaba bagusinziranye. Wanalala wote. Rero kugira ngo utaza gusinzira. Sasa ili wasisinzire. Narabanzaga nkari mu munezero. Nilikuwa naumba furaha kwanza. Nkacomeka radio. Naweka radio pale. Nkashyiramo indirimbo igezweho. Naweka nyimbo pale. Nkayandukura nkayishyira ku kibaho. Naiandika kwa ubao. Abantu rero sasa mbabwiye. Sema sasa iyo abantu bagiye kwiga Icyongereza. Watu wakitaka kusoma Kiingereza. Barabanza bakakiririmba. Wanaimba kwanza. Barangiza bakakibyina. Alafu wanakicheza. Barangiza bakakiga. Alafu wanasoma. Kubita indirimbo abana bakabyina. Hivyo watoto wanaimba. Barangiza bose bakaba bakangutse. Wote wanaamka sasa. Abigisha Icyongereza bakagikunda. Na wafundisha wanapenda Kiingereza. Kari mu munezero mu ishuri. Furaha inajaa shuleni. Buriya rero n'ibindi byose. Na mengine iyo yote. bakubwiye ngo kugendera mu mwuka. Wakikwambia kutembea kwa roho. N'uburi na pastor. Hata kama ni pastor. Hari abapastori. Kuna wachungaji wengine. Usanga bakambije agahanga. Unakuta wamejikaza tu. Wanajikaza kwa sura. Bagakomera. Wanakunda sura. Unushaka kuba pastori mwiza. Lakini ukitaka kuwa pastor mzuri. Banza ukunda abakristo wawe. Penda wakristo wako kwanza. Ibyo ni Imana yabinyigishije. Mungu amenifunza. Ubakundi. Wapende. Ukunde n'abadakunditse. Wapende hata wale hawapendeki. Ukunde n'abadashaka gukunda. Wapende hata wasiopenda kupendwa. Kwa nabo barahaba. Maana wako pia. Uziko hari umuntu ugerageza gukunda akakunanira. Kuna mtu unajaribu kupenda unashindwa. Pe. Kweli. Kabakunda. Wapende tu. Urangiza. Baadaye. Wige kugira amahoro. Jipe amani. Uyu murimo tubamo rero. Hii kazi tunafanya. Ubamo intambara nyinshi. Kuna vita mingi sana. Mingi kweli. Intambara. Vita. Intambara zo mu murimo. Vita za kazini. Imana ikakubwira ngo wowe ujye ugendera mu mahoro y'umwuka. Mwambie wewe tembea tu kwa amani ya roho. Haleluya. Amen. Nurangiza. Ukimaliza. Unezerwe. Ufurahi. Uremo umunezero. Umba furaha yako. Mama nabwira ni uri igisirimba. Kwa naambia hivi kwa kucheza Mungu pale, kucheza. Ko no ku rusengero. Hata kanisani. Nabwira munye mwanza mukore worship ariko.
Wewe mnafanya ibada kwanza ya abantu baririmbe, watu waabudu kwanza, waimbie Mungu. Ariko bayiririmbe nkuko nababwiraga. Kama vile nilikuwa nawaambia. Muyobora abantu mukuramya Imana. Muongoze watu kwa kuabudu Bwana. Bayo bazi ibyo bakora. Wajua wanafanya nini? Ni baririmba. Wakiimba. Baririmbe koko. Waimbe kwa kweli. Bazi impamvu baririmba. Wakijua kwa nini wanaimba. Kuko no kuri stade bararirimba. Maana kwa stadium pia wanaimba. Abaririmbye abo basanzwe basekera iyo baririmbye. Hawa wa dunia wanaimba pia. No mukabari bararirimba. Hata kwa baru wanaimba. Ariko twebwe mu rusengero. Lakini sisi kanisani. Uremu umunezero. Umba furaha pale. Abantu banezero. Watu wafurahi. Kubw'umwuka wera. Kwa Roho Mtakatifu. Nurangiza. Ukimaaliza. Ubigishe. Wafundishe sasa. Ahantu hose. Kila mahali. Ziriya mbuto z'umwuka. Zile tunda za Roho. Nizo mbaraga zacu. Ndizo nguvu zetu. Hari ahantu Nehemiya yabwiye Abayisirayeli. Kuna Nehemiya ameambia wana wa Israeli. Ari hamwe na Esira. Wakiwa na arabwira ngo ibyishimo by'Imana yacu. Furaha za Mungu wetu. Nizo mbaraga zanyu. Ndizo nguvu zetu. Iyo ushobora kwishimira mu mwuka wera. Ukifurahia katika Roho. Nibibazo biriho. Hata shida zikiwa. Abantu baribaza atari ko. Watu wanauliza lakini. Uriya muntu uko afite ibibazo. Yule mtu mbona ako na shida? Kuki yashoboye kurema umunezero? Mbona ako na furaha? Iki rero bambe. Kugira ngo uzabibwire abakristo babyumve. Ili waambie wakristo waelewe. Biragora cyane. Ni ngumu. Hari abantu mbabwira. Kini nawaambia. Nushaka kunezero. Ukitaka kufurahia. Ujye ukora nka Petero. Fanya kama Petro. Ariko ntuzamwitegereze kugeza ku ndunduro. Lakini usimtazame. Hari abigishwa Yesu yabwiye ngo nimwambuke mujye hakurya y'inyanja. Kuna wakati aliambiwa wanafunzi mvuke mwende ngambo ile. Asigara asezerera abantu. Akabaki akiaga watu. Arimo gusenga. Akiomba pia. Noneho baragenda. Wakaenda. Bageze mu muhengeri, bageze mu nyanja. Walipofika baharini. Bahura n'umuhengeri. Kukakuwa na dhoruba. Noneho urabagora pe. Kawasumbua kweli. Ngo bigeze mu gicuku. Ilipofika asubuhi na mapema. Yesu akaja. Bamubonye. Walipomwona. Baravuga ati turapfuye. Akasema tunaangamia. Twari dufite umuyaga. Tulikuwa na upepo. None hiyongeyemo n'umuzimu. Sasa na pepo amekuja. Noneho ngo Yesu arababwira ngo nimuhumure ni jewe. Yesu akamwambia farijikeni ni mimi. Petero aramubwira ati niba ari wowe. Petro akasema kama ni wewe. Nyemerera nze ngenda hejuru y'amazi. Nikubalie nitembee juu ya maji. Aramubwira ati ngwino. Mwambia jo. Kubita ikirenge ku muhengeri. Akaweka mguu kwa maji. Yumva biranepa. Akasikia atera indi ntambwe. Kapiga hatua nyingine. Yumva biranepa. Kasikia ni sawa. Imiyaga iracyarimo. Upepo bado upo. N'imihengeri iracyarimo. Maji ni yale yale. Ariko Petero arimo arabigendaho. Lakini Petro anatembea juu ya maji. Akimtazama Yesu. Iyo watumbiriye Yesu. Unapotazama Yesu. Ugenda hejuru y'imirago. Unatembea juu ya mashida. Ariko iyo ukuye amaso kuri Yesu. Lakini ukitoa macho kwa Yesu. Ngo yaragenze. Alitembea. Aragenda. Akaenda. Aragenda. Akaenda. Yumva biranepa. Asikia iko sawa. Ageze hagati. Alipofika katikati. Satani amuturuka inyuma. Shetani akatoka nyuma yake. Ariko Petero. Sema lakini Peter. Uribuka kuri mwene Yona. Unakumbuka wewe ni mtoto wa nani? Wigeze ubona umuntu ugenda kumira. Cyangwa nawe wabaye umuzimu. Ama umekuwa pepo. Ntabwo uriya muyaga uje ugusanga. Uone ule upepo unakuja. Akura amaso kuri Yesu. Atangira kureba umuyaga. Akaanza kuangalia upepo. Abararohamye. Akazama. Ati ntabara ndarohamye. Yesu afata. Nisaidie Yesu. Ahunga atari ko se byakugendekeye biti ko urimo kugenda neza. Imekuwa tu ulikuwa unatembea vizuri. Iyo ukuye amaso kuri Yesu. Ukitoa macho kwa Yesu tu. Umunezero wawe urashira. Furaha yako inaisha. Ni ibibazo byaba bingana biti. Hata shida ziwe namna gani. Iyo utumbiriye Yesu. Ukitazama Yesu tu. Ibibazo byawe ukabiha Yesu. Shida zako unapeana kwa Yesu. Dore ikibazo dufite. Shida tuko nayo. Ntabwo tujya twumva ibyo yatubwiye. Hatusikia yale alituambia. Yesu yaravuze ngo. Yesu alisema hivi. Munyikoreze imitwaro yanyu. Munibebeshe mizigo yenu yote. Munyikoreze imitwaro yanyu yose. Munibebeshe mizigo yenu yote. Umva mubyeyi ufite abana bakugoye. Mama kuna watoto wanakusumbua. Ibyo iyo mitwaro yizana. Anasema huo mzigo nipatie. Umugore ufite umugabo wamugoye. Uko na mume anakusumbua. Zana iyo mitwaro yawe. Leta huo mzigo wako. Umwana ufite ibibazo byamugoye. Mtoto wako na shida zinamsumbua. Zana iyo mitwaro yawe. Leta hiyo mizigo yako kwa Yesu. Twese uko tungana. Sisi wote vile tulivyo. Buri muntu agira imitwaro ye. Kila mtu ana mizigo yake. Imwe niyo uterwa n'abandi. Ingine uletewa na wengine. Indi niyo witera wowe ubwawe. Ingine unajiletea mwenyewe. Indi niyo wavukanye. Ingine umezaliwa nayo. Za karande nyine bajya bavuga. Zile ambazo mnazaliwa nazo. Akakubwira ngo ibyo byose bikugora. Anakuambia hayo yote yanakusumbua. Binzanire. Niletee. Haleluya. Amen. Binzanire. Niletee mimi. Bikuruhuri. Nikupumzishe. Ariko ikibazo. Lakini shida. Ntabwo tujya tuyimuha. Hatuleti. Turayikomeza. Tunaendelea kubeba tu. Petero yagenze ku mazi. Petro alitembea juu ya maji. Ageza aho akura amaso kuri Yesu. Alipofika katikati akatoa macho kwa Yesu. Atangira kongera kureba imiyaga. Akaanza kuangalia upepo. Atangira kongera gufata imizigo ye. Akaanza kuchukua mizigo yake. Atangira kurohama. Akaanza kuzama. Yesu aramufata. Yesu akamshika. Haleluya. Amen. Ndagira ngo uyu munsi turebe. Nataka leo tuangalie. Iki kibazo uyu yabajije. Hii swali ameuliza. Ngo ese buri muntu agira umuhamagaro? Je, kila mtu ana wito? Yego. Ndio. Ubwo Imana yakuremaga. Bila Mungu alikuumba. Hari imirimo myiza. Kuna kazi nzuri. Yiteguriye kera. Aliziandalia tangu mwanzo. Uzayigenderemo. Utembee ndani yake. Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Kandi iyo mirimo myiza. Na hizo kazi nzuri. Ingana n'uriwe. Ni kama vile ulivyo. Munyumve neza.
Mnielewe muri vizuri. imirimo myiza Matendo mema. abantu benshi Watu wengi bayigarukirije hano mu rusengero. wamefikisha Ariko kanisani. imirimo myiza Lakini matendo iri mema ahantu hose. iko kila mahali. Ijyana n'uwuriwe. Inapelekana na wewe Uriwe. vile ulivyo. Umuryango. Cha kwanza ukizaliwa kwa familia. Uri umwana w'ababyeyi bawe. Wewe ni mtoto wa wazazi wako. Aho harimo imirimo myiza. Hapo kuna matendo mema. Yateguriwe Iliyoandaliwa. buri muntu wese ngo abe umwana w'ababyeyi. Kila mtu awe mtoto wa wazazi. Iyo uvutse mu muryango Ukizaliwa kwa familia ufitemo abavandimwe. una mandugu. Hari imirimo myiza Kuna matendo mema ijyana no kuba umuvandimwe w'abavandimwe bawe. kuambatana na kuwa ndugu wa mandugu zako. Iyo umaze gukura Unapokomaa hari imirimo myiza. kuna matendo mema. Niba waravutse uri umuhungu Kama ulizaliwa kuwa mvulana uzaba umugabo. utakuwa mwanaume. Hari imirimo myiza Kuna matendo mema yateguriwe abagabo b'abagore. iliandaliwa waume wa Nubwo wake. umugabo w'umugore Ukiwa mume wa mke mukabyara abana mzae watoto. hari imirimo myiza Kuna matendo mema Imana yateguye Mungu aliandaa igihe uzaba uri umupapa w'abana. wakati akuwa baba wa watoto. Haleluya. Amen. Iyo yose ni imirimo myiza. Hiyo yote ni matendo Kubera ko mema. twese tugomba kubaho. Maana sisi wote lazima Hari imirimo tuwepo. dukora. Kuna kazi Bamwe tunafanya. bazaba abarimu, Wengine watakuwa abandi walimu. bazaba abacuruzi, Wengine wafanya biashara. abandi bazaba abaganga, Wengine madaktari. abandi bazaba abakanishi, Wengine watakuwa abandi mechanics. bazaba abasuderi, Wengine watakuwa abandi watume. bazaba icyo uzaba cyo cyose. Chochote ambacho utakuwa Hari tu. imirimo myiza Kuna Imana matendo mema yiteguye Mungu ugomba alijiandalia gukora. ufanye. Niba uri umukristo mwitore, Kama ni Mkristo kanisani. hari imirimo ya hano mu Kuna rusengero. matendo ya hapa kanisani. Harimo imirimo myiza Mizuri. Imana yiteguriye. Mungu aliandaa. Wigenderemo muri Kristo Yesu. Itembee katika Ibyo Kristo byose Yesu. rero Haya yote sasa ni umuhamagaro. ni wito. Haleluya. Amen. Ibyo byose Hayo yote. jewe ndi umugabo. Mimi ni Mfite mwanaume. umugore. Nina mke. Gukunda umugore wanjye. Kupenda mke wangu. Icyo cyonyine gusa. Hiyo peke yake. Gukunda umugore wanjye. Kupenda mke wangu Ni umuhamagaro. ni wito. Imana inambwira Mungu ananiambia hivi. ubwo uri umugabo. Maana wewe ni mwanaume. Ukunda umugore wawe. Penda mke wako. Muko Kristo yakunze Kama itorero. vile Kristo amependa kanisa. Umukundi. Umpende. Ngo kuko ukunda umugore we. Maana anayependa mke Ngo nawe aba wake yikunda. anajipenda Ni mwenyewe. umuhamagaro. Ni wito. Mfite umuhamagaro wo kuba umugabo Unaitwa kuwa mwanaume w'umugore wanjye. kwa mke wangu. Hello. Amen. Tangiye kumva umuhamagaro icyo ari cyo. Umeanza kuelewa wito ni Imirimo nini? myiza Matendo mema. Imana yiteguriye kera. Mungu alijiandalia mwanzo. Wigenderemo muri Kristo Yesu. Uitembee katika Kristo Yesu. Mfite abana. Nina watoto. Ubwo ndi umupapa. Mimi ni baba. Ni umuhamagaro. Ni wito. Kuba umurezi Kuwa mlezi w'abana banjye. wa watoto wangu. Kandi niyo bamaze gukura. Tena wakikomaa. Ko jewe ndi umusaza mfite n'abuzukuru. Maana mimi ni wajukuu hata. Abana iyo bamaze gukura. Watoto wanapokomaa. Imana irakubwira. Mungu anakuambia Ngo hivi. nabariya bageze mu ngo Na zabo. wale wamefika kwao. Ufite umuhamagaro. Una wito Wo pia. gukomeza kuba umubyeyi. Wa kuendelea kuwa mzazi. Ukamenya ko abana bawe bagenda Ujue neza. watoto wako wanatembea vilivyo. Ukareba n'abuzukuru bawe. Waangalie wajukuu wako Ni pia. umuhamagaro. Wito huo. Ndi umupastori. Mimi ni mchungaji. Ni umuhamagaro. Wito. Ndi umunyarwanda. Mimi ni Mnyarwanda. Kuba umunyarwanda mwiza. Kuwa Mnyarwanda Nabyo ni duniani. umuhamagaro. Ni wito Ibyo pia. byose bigize imirimo Hayo myiza yote yana yo matendo mu bwami mema. bw'Imana. Ya ufalme wa mbingu. Ikintu cyinshi ibintu rero. Kitu mingi Nuko sana. twibwiye yuko Tuvifikiria umuhamagaro wanjye wito wangu ugarukira mu itorero. ni kanisani. Abakora hariya hanze Wale wako nje. akaba nta muhamagaro urimo. Unasema wana Ariko wito. Bibiliya iratubwira Lakini ngo Biblia inatuambia hivi. twese uko tungana Sisi wote vile turi tulivyo. ba ambasaderi ba Kristo. Sisi ni mabalozi wa Kristo. Aho uri Popote ulipo. uzakubona Atakaye kuona ubuzima bwawe maisha yako nibwo butumwa azumva. ndio injili atasikia. Halo. Ubutumwa bwa mbere abantu bose bazumva Injili ya kwanza kila mtu atasikia. ni ubuzima bwawe. Ni maisha yako. Umuntu umwe yabivuze neza. Mtu mmoja alisema Hari vizuri. abantu batazigera basoma ubutumwa bwiza bwa Matayo. Kuna watu watasoma injili ya Mathayo Batazabona ubutumwa bwiza bwa Mariko. ama ya Marko. Batazumva ubutumwa bwiza bwa Luka. Hawatasikia injili ya Luka. Batazumva ubutumwa bwiza bwa Yohana. Hawatasikia injili njema ya Yohana. Ariko wowe Lakini wewe uru rwandiko rusoma. ni baraka, ni waraka wa N'abantu kusoma bose. na kila mtu. Niyo mpamvu Ndio maana tugomba kugendera mu mwuka lazima tutembee kwa roho kugira ngo abatubonye ili wanaotuona babone Yesu waone Yesu. kawayo. Aliwaweka roho wake. Buriya aho mubona Adamu na Eva Mkiona Adamu na Hawa ngo barirebye babona bambaye ubusa. walijiangalia wakaona wako uchi. Buriya muzi cyari cyabaye. Mnajua nini ilifanyika? Imana yari yabakuyeho umwuka. Mungu alikuwa ametoa roho Iyi wake. Imana igukuyeho umwuka Mungu wawe akitoa roho wake kwako usa nabi. unakaa vibaya. Uzi umugabo witwa Samusoni Mnajua Samsoni yajyaga kubita Abafilisitiya alikuwa anapiga mu Wafilisti mbaraga z'umwuka. kwa nguvu za roho. Aza kwibeshya Akajidanganya siku yibwira moja. ngo umwuka ashobora kumujyana aho agiye hose. Akafikia roho atampeleka popote anapoenda. Samusoni yari afite akageso Samsoni alikuwa na tabia kandi kamaze abantu benshi. na imemaliza watu wengi. Samusoni Samusoni yakubise intare alipiga simba arayitanyaguza. akairarua. Yaravuye hehe? Alikuwa anatoka wapi? Agiye gusambana mu Bafilisitiya. Alikuwa ameenda kwa uzinzi. Samusoni yigeze gushikuza urugi rw'umurwa. Aliwahi ngoa
Geta iterera ku bitugu aragenda. Akaweka mabegani akaenda naye. Yaravuye hehe? Alikuwa anatoka wapi? Kusambana n'umugore. Kwa uzinzi. Samsoni aza kugenda. Akaenda. Satani aramureba. Shetani akamwangalia. Aravuga ati uyu mugabo. Akasema huyu mume. Nubwo afite ziriya mbaraga. Hata kama akona hizo nguvu. Ariko afite akageso. Lakini akona tabia. Niko kazamuhitana. Itamaliza hiyo. Nawe wicaye hano. Na wewe umeketi pale. Ushobora kubuga afite. Unaweza kuwa na hiyo tabia pia. Kazaguhitana. Na itakumaliza tu. Aravuga ati uyu nguyu. Akasema huyu. Naramusesenguye. Nilimchunguza. Akunda abagore. Anapenda wanawake. Yanyuze tekoa. Akaenda tekoa. Abona umugore. Akaona mwanamke. Yanyuze Gaza. Akifika Gaza. Abona umugore. Anaona mwanamke. Awanyuze hose. Popote tu anafika. Amaso ye. Macho yake. Abona abagore. Yanaona wanawake tu. Abagabo bameze batyo. Kuna wanaume kama hao. Awanyuze hose. Popote tu anapita. Abona abagore. Anaona wanawake. Hari nabandi. Kuna wengine pia. Aho banyuze hose. Popote wanapita. Babona amacupa. Wanaona machupa. Kuna wengine. Nabandi. Na wengine. Buri muntu wese. Kila mtu. Wicaye hano. Ameketi hapa. Nanjye ndimo. Nami nikiwa pia. Fita hano. Nina mahali. Satani aramutse hafashe. Shetani akishika pale. Yanshira hasi. Ataniweka chini. Ariko iyo umaze kuhamenya. Lakini ukijua ni wapi. Ngo ahangaha. Unasema pale. Ndakubwiye Satani. Niambia Shetani. Ntabwo uzahafata. Hautashika pale. Ariko nanjye fita hanje. Lakini napango pia. Na wewe unapako pia. Samsoni aragenda. Samsoni akaenda. Satani amutega umugore. Shetani akamtega mwanamke. Ufite uburanga. Aliyekuwa mrembo. Ariko mva niba ari umugore w'incakura. Incakura urayizi? Incakura uzi umuntu w'incakura, umuntu ufite uburyarya bw'inshuri. Incakura bayita ngo iki mu Giswahili? Mtu unafiki. Wabimenye? Incakura y'umugore. Mtu alikuwa mnafiki. Aragenda abwira Filistia bene wabo. Kaenda akaambiwa Filisti. Ati kiriya kigabo. Yule mwanaume. Nzakibaha kumbe. Nitawapatia yeye. Ariko murampa cash. Lakini mtanipa pesa. Uriya mugore yarazi kubara amafaranga. Alikuwa anajua kufanyia pesa hiyo mama. Hari abatware batanu b'aba Filistia. Kulikuwa na viongozi 5 wa Filisti. Aravuga ati buri muntu wese. Kwambia kila mtu. Arama ibice by'ifeza 1,100. Atanipatia 1,100 fedha. Murabizi ko Yesu bamuguza ibice by'ifeza 30. Unajua Yesu amenunuliwa 30 tu. Samsoni bamuguza 5,500. Samsoni ilikuwa 5,500. Iriya deal yari ikomeye. Hiyo deal ilikuwa kali. Ariko Dalila. Lakini Delila aratangira aramugenza. Akaanza kumwangalia. Atari ko umuntu yakugenza te. Lakini angefanya nini? Ngo izi mbaraga zigushiremo. Ili hizi nguvu ziishe. Umuntu yagukora ite? Mtu anaweza kufanyia nini? Ngo izi mbaraga zigushiremo. Hizi nguvu ziishe ndani yako. Buriya rero hari ikintu abantu batazi. Kuna kitu watu hawajui. Imbaraga z'umwuka. Nguvu za roho. Ntabwo zikorana n'ibyaha. Hazifanyi kazi na dhambi. Hari ibintu bidakorana. Kuna vitu havitumiki pamoja. Umuriro ntukorana n'amazi. Moto na maji hiviambatani. Imbaraga z'umwuka. Nguvu za roho. Ntizikorana n'ibyaha. Hazifanyi kazi na dhambi. Hanyuma Samsoni. Kisha Samsoni. Ubuswa bwe. Ujinga wake. Dalila aramubwira ati umuntu yagukora te? Dalila akamuuliza mtu anaweza kufanyia nini? Imbaraga zigushiremo. Nguvu ziishe kwako. Ate. Atufashe uyu musatsi wanjye. Sema ukishika hizi nywele zangu. Ukawuhekanya. Ufunge pamoja. Ati imbaraga zashiramo. Nguvu zitaisha. Dalila aramusinziriza. Dalila akamfanya alale. Arabikora. Akafanya hivyo. Umva ubugoryi bwa Samsoni. Sikia ujinga wa Samsoni. Umuntu arakubajije. Mtu amekuuliza. Ngo niki umuntu yakugaburira ugapfa? Ni nini mtu akulishe ufe? Tiburi ugiye ugahonda amabuye y'isitimo. Ukibonda mawe ya nini sumu? Ukayangaburira. Unipatie. Napfa. Nitakufa. Wajya kubona. Ukikuta. Ukabona umuntu aguhaye ibiryo. Unaona mtu amekupatia chakula. Birimo amabuye y'isitimo. Ikiwa na hiyo. Wamenya ko wa muntu atakubeshyaga. Utajua ule mtu akuwa na danganya. Afite gahunda yo kukwica. Ana lengo la kukuua. Ariko Samsoni. Lakini Samsoni arikomereza. Akaendelea tu. Ubugoryi bw'umunyabyaha. Ujinga wa mwenye dhambi. Kandi abantu benshi nuko bagenda. Na watu wengi ni hivyo walivyo. Umuntu aragenda kamwe. Mtu anaenda anakunywa. Agasinda. Anakuwa mlevi. Ubukene bukamurya. Maskini nakuja. Akarahira ati sinzongera. Anasema sitarudia. Akamara iminsi 2. Anamaliza siku 2. Akamara iminsi 3. Ama 3. Ku munsi wa 4 akongera. Siku 4 anaenda tena. Byagenze bite? Imekuaje? Ubuswa. Upumbavu. Umuntu akagenda agasambana. Mtu anaenda anapiga usherati. Ibyo mbabwira ndabizi. Anawaambia mimi najua. Wavayo. Ukitoka kule. Satani akaza akakubwira. Shetani anakuja anakuambia. Kandi uriya mukobwa. Yule msichana. Ushobora kuba muteye inda. Labda umempatia mimba. Ugatangira guhangayika. Unaanza kuhangaika. None kuko nawe namuteye inda. Sasa kama nimempea mimba. Agacaho icyumweru. Wiki inapita. Akagaruka. Anarudi. Kabona ntacyo akubwiye. Unaona hajakwambia kitu. Ukongera. Unarudia tena. Ariko murabitekereza. Nafikiria hayo lakini. Niko ibyaha bikora. Ni hivyo dhambi ilivyo. Samsoni yarakomeje akina na Dalila. Samson akaendelea kucheza na Delila. Bigeza ahantu Dalila murembya. Ikafika mahali amemchokesha kabisa. Aravuga tumva. Kasema sikia. Izi mbaraga zanjye. Hizi nguvu zangu ziva mu isezerano mfitanye n'Imana. Zinatoka kwa agano niko nayo na Mungu wangu.
kandi iryo sezerano na hiyo agano ibimenyetso byabo ishara zake n'uyu musatsi wanjye batogosha ni nywele yangu wasiyonyoa. aha Kumbe abwira Abafilisitiya akaambiwa Filisti, ati wa mugabo yule mwanaume ibanga rye narimenye, siri yake nimeitambua, za kashi zanjye zile pesa zangu zibe zangezeho, ziwe tayari, nimurangiza kimaliza mbaho umuntu kumbe niwapatie mtu. amafaranga barayazanye, Pesa wakazileta, asinzirije Samusoni, akamfanya alale, bazanye umukasi, wakaleta makasi, umusatsi barawogosha, wakanyoa nywele zake, ibimenyetso bye by'umwuka bivuyeho, ishara zake za roho zikatoka. arangije Baadaye ngo aramushinyagurira, akamwambia aramubwira ati wapfa Samusoni, Samson ati wanakuwa, Abafilisitiya baragufasha, Wafilisti ngo wanakuja. Samusoni areguka, Samson akaamka, akaamka, ngo akibwira ngo imbaraga ziracyahari, akafikiria kona ngo zile ntiyamenya nguvu, ko Uwiteka yamuretse, hakujua Bwana amemwacha, bamukuramo amaso, wakamngoa macho. ya maso yabonaga abagore Yale macho walikuwa wanaona wanawake niyo bahereyeho, ndio walianzia kung'oa. mushatse mwazijya mwigira ku batubanjirije, Mkitaka tu mnaweza soma kwa wao walitangulia. ako kageso Hiyo tabia ni kuzagwamo, ndio itakuangusha. ako kageso Hiyo tabia uragakunda, unaipenda, ndio wumva ntacyo gatwaye, unasikia ni sawa tu, ni kuzagwamo, itakumaliza. ako kageso Hiyo katabia urakabagarira, unakapatia maji, niko kazagusenya, atakumaliza. ako kageso Hako katabia urakabagarira, unakatengeneza vizuri, niko kazagukenesha. ndiko katakufanya maskini. Ntabwo mpanura, Sitabiri, ndimo lakini ndiyigisha, nafundisha tu. kuko buriya Adamu na Eva ikintu cyabavuyeho, Ana Adamu na Hawa kitu kilitoka kwao, bakibona bambaye ubusa, wakaona wamevaa uchi. Imana yahamagaye umwuka wayo, Mungu aliita roho wake, ahubwo abo bantu ubwo bashatse hawa kwigenga, watu wametaka kujitawala, vayo utahe, rudi nyumbani, bareke birwarize, waache wajipiganie bagiye wenyewe. kwireba Walipojitazama babona ubwiza bwabashize, wakaona utukufu bagiye umeisha, kwireba walipojiangalia babona imbaraga zashize, wakaona nguvu zimeisha. kuko tuzahabwa imbaraga, Tutapewa nguvu, umwuka maana wera natuzaho. Roho Mtakatifu akija Abatubanjirije bose waliotutangulia mu wote mihamagaro yabo kwa wito wao bakoranaga n'umwuka. walitumika na Kama Roho. ingero ngiyangane kugusoza, Niwapatie mifano michache umukozi nikimalizia. w'Imana Mose Mtumishi wa Mungu Musa, nubwo yari umutambyi, hata kama alikuwa kuhani, ariko urebye ubundi yari umunyapolitike kuruta ko yari kiangalia umutambyi, alikuwa mtu wa siasa kuliko kuwa uretse ko kuhani. yabikoraga byose. Alikuwa anafanya yote, lakini Umunsi umwe atoranya abantu bo kumufasha siku kuyobora. moja akachagua tu kumsaidia Muze kuongoza. kureba mu kubara igice cya 11, Hesabu 11 msomi. ngo Imana iramubwira ngo Mungu akamwambia hivi, aba bantu kugira ngo bashobore kuyobora, hao watu ili waweze kuongoza, ubazana imbere y'ihema ry'ibonaniro, walete mbele ya hema la kupatania. ndenda ku mwuka ukuriho, Nitachukua roho yako ndani yako, mubashyireho, niweke ndani yao, kugira ngo bashobore kuyobora ubwoko ili bwanyu. waweze kuongoza watu Ibi wangu. birakubwira ngo Ili natuambia kwamba umukozi wese, kila mtumishi, yaba ari meya, awe meya, yaba ari governor, awe governor, yaba ari minister, awe minister, yaba ari president, awe rais, Imana imufata nk'umukozi Mungu wayo, anamchukia kama agomba mtumishi, kuzura umwuka. lazima ajae Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Nkunda ibi bintu. Mimi napenda Biblia. Ubwo Mose yari ashaje, Musa alikuwa amezeeka. Imana iramubwira rero Mose, Mungu akamwambia, sasa ntabwo Musa, uzajyana n'aba bantu hautaenda na hawa mu gihugu watu cy'isezerano, katika nchi ya ahadi, uzasigara hano. utabaki hapa. Ntabwo Mose yateye amahane, Musa hakuleta aravuga ati ninde fitina. uzansimbura Alisema nani ngo atachukua abantu nafasi batabura yangu? umuyobozi. Watu wasikose Muzasome mu kiongozi. gitabo cyo kubara Usome Hesabu. icyo Imana yashubije Mose. Kila Mungu ameambia Yaramubwiye Musa, ngo genda urambike ibiganza kuri Yosuwa ende ekelea Yoshua mwene mikono. Nuni, Mwene Nuni. umuntu uri mu mwuka, Mtu ambaye ako na roho ngo niwe uzagusimbura ayobora aba bantu, ndiye atachukua nafasi yako kugira kuongoza ngo watu wao. Yosuwa ayobore Isirayeli Ili Yoshua aongoze wana wa Israeli, yagombaga kuzura umwuka. lazima angejaa roho. Haleluya. Amen. Igihe Mose yaremaga ihema ry'ibonaniro, Wakati Musa alikuwa anatazama Imana hema, iramubwira ngo Mungu akamwambia hivi, dore ntoranije Besareli tazama nimechagua Bezaleli, mwene Uri wa Huri, mtoto wa Uru wa Huri. mushyizeho umwuka wanjye Nimeweka roho wangu kugira ngo amenye kudoda, ili ajue amenye kutengene- gukata, na kukata amenye n'ibindi byose bijyanye na n'ubukorikori. vingine vyote. Bikubwira ngo Inasema nini? erega buriya akazi kose twakora, Kila kazi muri tunafanya. aba bicaye hano, Kwa hao wameketi pale, hashobora kuba harimo abantu bakora akazi ko kudoda, labda kuna watu wanashona, hashobora kuba harimo abantu bakora umurimo wo kogosha, ama kuna wale hashobora wananyoa, kuba harimo abantu bakora akazi k'ubumotari. ama kuna wale ni Akazi waba wapikipiki. ukora kose Chochote unachofanya gasaba ko wuzura umwuka, lazima ujae roho, kuko mu bwami bw'Imana maana katika ufalme wa icyo waba mbingu ukora cyose chochote unachokifanya ugomba kugikora ukorana n'umwuka wera, lazima uwe umejaa kuko Roho Yesu yaravuze Mtakatifu. ngo Maana Yesu alisema muzahabwa imbaraga mtapewa nguvu, umwuka wera nabaza. Roho Mtakatifu akiwashukia. Ikintu nkunda cyane, Kitu napenda sana, Dawidi Daudi yari umwami alikuwa mfalme, ariko akamenya no gucuranga. lakini alikuwa anajua kucheza vinanda. Noneho rimwe babwira Sawuli Wakamwambia Sauli siku ngo iyi moja, myuka mibi kuzaho, hizi pepo chafu zinakuja ngo hari kwako. umusore twabonye Kuna kijana tumeona ngo uri mu mwuka
ako na roho, ngo aracuranga, anacheza vinanda, amadayimoni akaguruka, mapepo yanatoroka. nuririmba Ukiimba yagombye kuririmba mu mwuka. angeimba kwa roho. Nahoze mbibwira abaririmbye ejo, Nilikuwa naambia uimbaji abana jana, ninzemera yuko mwakoze umurimo neza, nitakubali umefanya kazi umunsi vizuri, muzaririmba siku mtaimba, abantu bakibwiriza bakihana tutabwirije, watu watubu kama ukaririmba hatujahubiri, indirimbo uimbe wimbo tu muri mu mwuka, ukiwa kwa roho, mwuzuye umwuka, ukiwa umejaa roho, mukorana n'umwuka, ukifanya kazi na roho, ukabona abasinzi barihana, uone walevi wanatubu, abasambanyi bakihana, washerati wanatubu, abanyamujinya bakihana, watu hasira kuko wanatubu, amadayimoni yabavuyemo. mapepo yanatoka. Maana Ibyo yake twakora byose chochote tunafanya, Imana iduhamagarira kuzura Mungu umwuka. anatuita tujawe roho. Dawidi yari umwami Daudi alikuwa ariko mfalme, akaba n'umuririmbyi. lakini alikuwa mwimbaji. Umunsi yakoze icyaha, Siku alifanya dhambi, yasenze Imana, aliomba Mungu, aravuga ati Imana, kasema Mungu, umpanisha ibindi bihano byose, ni adhibu kwa ariko adhabu umbabarire, yote, lakini nisamehe, ungirire neza, nitendee wema, ungirire imbabazi, nihurumie tu, ntunkureho umwuka wawe. usiondoe roho wako kwangu. Haleluya. Amen. Ntabwo yavuze ngo ntunkure ku ngoma, Hakusema usinitoe kwa ufalme, ntabwo yavuze ngo ntunyambure ubutegetsi, hakusema usinitoe mamlakani, yaravuze ngo wenda ibindi byose ubitware, alisema chukua mengine yote, ariko lakini ntunkureho umwuka wawe, usiondoe roho wako kuko kwangu. yari azi ko imbaraga ze Maana alikuwa anajua nguvu zake zavaga mu mwuka we. zilikuwa zinatoka kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Maze umwami Yesu Alafu Bwana Yesu nawe ubwe, naye nubwo yari umwana w'Imana, hata kama alikuwa mwana wa Mungu, akimara kubatizwa alipobatizwa tu, baratubwira ngo asohotse mu mazi, alipotoka kwa maji, Luka niko abivuga, Luka ngo anasema apfukamye arimo gusenga, alipokuwa ngo anaomba umwuka we yaramuzaho, Roho Mtakatifu ngo akamshukia mu ishusho kama y'inuma. Amagambo yakurikiyeho maneno yanayofuata, akora disikuru akafanya somo, ivuga ibyo agiye gukora, yale anataka aravuga kufanya. ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, Akasema Roho wa Mungu yuko juu yangu, yansigiye kugira ngo mbwirize ubutumwa ameniweka bwiza. wakfu kuhubiri habari Haleluya. njema. Amen. Na Yesu ubwe yemera ko kugira ngo akore Na Yesu anakubali ili afanye kazi, yabanje kuzura umwuka, alizaa Roho Mtakatifu kwanza. kuko wowe waba uri we wese, Maana wewe uliye tu, icyo waba ukora cyose, chochote unachokifanya tu, waba uri umumama, uwe mama, reka burya no kuba umumama ni umurimo mwiza. maana kuwa mama pia ni kazi nzuri. Haleluya. Amen. Nahoze mbyigisha n'abagore mu gitondo, Nilikuwa nawafundisha wa mama asubuhi. buriya rero abamama Wa mama vile nibo bagira n'ibibazo byinshi. ndio wako na shida mingi. Hata Iyo mbaza abagabo basinda, nikiuliza wanaume wanaokunywa pombe nibo benshi kuruta abagore. ndio wengi kuliko wanawake. Buriya niba hari ibyago bishobora kubaho. Kama kuna shida inaweza kufikia. Kera nkiri muto, Zamani nikiwa nkiri mdogo, umusore, nikiwa kijana, nahoze mbibabwira, nilikuwa nawaambia hayo. nanywaga inzoga. Nilikuwa nakunywa pombe. Ntabwo nigeze mba umusinzi, Si kuwa mlevi, ariko nanywaga inzoga. lakini nilikuwa nakunywa Ariko pombe. nkagira n'abasore b'inshuti zanjye Kuna vijana rafiki zangu banywa inzoga. wanakunywa pombe. Noneho rimwe na rimwe Mara zingine nk'umusore w'inshuti yawe kijana rafiki yako akaba yagorobereje ahantu muri karitsiye, amepita mahali kwa banyoye, wamekunywa pombe, bageze nka saa sita, wakifikisha saa sita akabona ntari butahe, anaona ataenda nyumbani, akaza mu kararana. anakuja analala kwako. Niba hari igihano gishobora kuba ku muntu, Kama kuna adhabu kali ni ukurarana n'umuntu wanyoye inzoga nyinshi, ni kulala na mtu amekunywa pombe nyingi, we nta na gakeya wanyoye. kama hujakunywa. Abagore benshi kandi niho baba. Wamama wengi ni hapo walipo. Buriya ndabubaha cyane Mimi nawaheshimu sana pe, kweli, ndabubaha, nawaheshimu sana, mwihanganira byinshi, mnavumilia mengi, ariko buriya lakini vile nimwiga kuzura umwuka. mkijifunza kujaa Roho Ubu Mtakatifu, uyu mugabo Mana ambia huyu mzee niwe musaraba wanjye, ndiye msalaba wangu, nzamukunda nitampenda, ko ni umusaraba wanjye. maana ni msalaba wangu. Iyo impamvu mvuga ngo ni umusaraba, Kwa nini nasema ni msalaba wangu? ubundi gushaka nabi si umusaraba, Kuoa vibaya si kuko msalaba. n'abapagani bashaka nabi, ahantu hose bacukura cyangwa baturitse ibintu. Ndicho kinatumika mahali popote, wanatumia vitu vya kulipua. Baricaye rero mu cyuma cyo hejuru, Waliketi kwenye chumba cha juu, umujyi wumva dinamite iraturitse, wumva ikintu kiraturitse ngo wakasikia po, kitu kimelipuka kuko ngo pale. cyaje kimeze nk'umuyaga. Maana kilikuja Ntabwo kama batubwira upepo, ko ari umuyaga, ngo Hawasemi byari ilikuwa bimeze upepo. nk'umuyaga mwinshi. ilikuwa kama upepo mwingi sana, wanasema Ni imbaraga z'umwuka zari ni zimanutse, nguvu za Roho zilikuwa kandi icyo zimeshuka. nkundira Imana Na kile napendea ngo Mungu, icyo kintu cyaramanutse, Icyo kitu kiraza kilishuka, kinjira mu nzu, kikaingia mu cyumba nyumbani. cyo hejuru aho bari bari, Mu cyumba cha ngo juu mahali cyageze walikuwa. ngo Ilipofika, gicikamo uduce, ikakuwa sehemu, kimwe kijya kuri uyu, moja ikaenda ibindi kwa kijya huyu, kuri uyu, ingine kwa akandi kajya mwingine, kuri uyu, ingine kuko kwa buri mwingine. muntu wese Maana kila mtu yabonye urwe rurimi, aliona hiyo nta ndimi. wabonye ururimi rw'undi. Hakuna yule aliona ulimi wa Haleluya. mwingine. Hari abantu b'abana Kuna watu wa baza watoto bakamwira ngo pastor,
Wakuja ndambikaho ikiganza ngo Imana impa amavuta yawe. Mungu anipatie mafuta yako. Ntabwo Imana igikora photocopy. Mungu afanye photocopy. Hari amavuta yawe, hari n'ayanjye. Niba utari pastori, amavuta yanjye ntacyo yakumarira. Kandi niyo waba pastori, ushobora kuba uri pastori ufite uwundi muhamagaro utari uwanjye. Wowe shaka amavuta yawe, kuko iyo umwuka yamanutse buri muntu ahabwa amavuta ye. Natwe twese twicayemo hano umwuka namanuka uzahabwa yawe mavuta. Haleluya. Ntabwo Imana ifite ubukene bw'amavuta. Mungu ana upungufu wa upako wako. Iyo umwuka amanutse, Roho akishuka tu, twaba turi 5,000, hata tu 5,000, buri muntu wese witeguye azabona urwe rurimi, azabona ayo mavuta, atapata mafuta Imana mu muhamagaro kwa wito wako. Haleluya. Amen. Ariko murabyumva? Unaelewa? Lakini murabyumva ariko? Unaelewa? Buri muntu wese wicaye hano, kila mtu ameketi pale, ni wicara ukikaa ukabwira Imana ngo Mana, uambie Mungu, nkunda kubyigisha abantu bose. Napenda kuambia watu, n'uburi umwarimu, hata kama ni ugahagarara mu ishuri, usimame kwa darasa, mu mbaraga z'umwuka, kwa nguvu za Roho, abantu bazakizwa, watu wataokoka kubera ko babonye uri umwarimu mwiza. Maana wameona wewe ni mwalimu mzuri. Hanshobora kuba bahamya kuko nabikozemo. Nilifanya hivyo pia. Ku ishuri nigishijeho. Kwa shule nimefunza. Nigishaga segonderi. Kwa nafunza high school. Ariko nkigisha no muri university nk'umu visiteur. Lakini pia chuo kikuu kama mtu wa kukuja tu. Nilipoanza nari umuprofesseur muri university. Nilikuwa profesa kwenye chuo kikuu. Ariko kubera politike mbe y'igihugu cyacu. Lakini maana ya siasa nchini kwetu. Barahamvana. Wakanitoa kule. Banyohereza kwigisha muri segonderi. Wakanipeleka kwa shule ya upili. Ariko university. Lakini chuo kikuu. Kubera ko yo yemeraga ko mbishoboye. Maana walikuwa nakubali naweza. Bakomeza kumpa kazi. Wakaendelea kunipatia kazi. Ajangiye kwigisha nk'umu visiteur. Naenda kufundisha tu mara moja moja. Nigishije. Kwa wanafunzi nimefunza. Haba muri segonderi. Iwe chuo kikuu. Haba muri university. Ama shule ya upili. Nakuye iminyago. Nimetoa kule mateka. Nibuka umudamu umwe. Nakumbuka mke mmoja. Yari afite umugabo w'umuboss. Alikuwa na mume wake wa boss. Bari bafite amafaranga pe. Walikuwa na pesa nyingi. Ndimo kumuyobora yandika memoire. Nikimuongoza akiandika. Ndamuyobora yari yaracitse intege. Alikuwa amekata tamaa. Rwose mushiriramo imbaraga. Kweli alikuwa ameishiwa nguvu. Umurokore. Alikuwa mumubiri. Ariko ngajya mubwira ubutumwa. Alikuwa anamuhubiria. Ambwira ni madam. Ambia mama. Izera Imana. Amini Mungu. Ibi bintu byawe uzabikora. Ibi vitu vyako utayafanya. Kandi bizarangira neza. Na itaisha vizuri. Akambwira ati reka da. Ananiambia wapi? Atundi mwarimu wanyoboraga. Wale mwingine alikuwa ananifunza. Yarambwiye ngo nge ngo nuwagira ati. Alisema hata nifanye. Ngo rwose nta kizavamo. Hakuna kitu nitapata. Ndambwira ntoya. Kasema hapana. Uriya yarakubeshye. Huyu alikudanganya. Habwa azi Imana. Hajui Mungu. Jewe nzi Imana. Mimi najua Mungu. Itanga ubwenge. Anayetoa. Kandi nzakuyobora. Na nitakuongoza. Kandi uzabona amanota menshi. Na utapata alama nyingi. Azakwemeza ko ntakubeshye. Azakwemeza ko ntakubeshye. Akuambie kwamba sikudanganya. Noneho umugore. Sasa huyo mama ngenda mutera mu mwete, nikaenda nikimtia motisha. Nabaza ni madam uzi ikintu. Kasema unajua nini? Yarambwira ati je nzarangiza umwaka utaha. Kwa sababu mimi nitamaliza mwaka ujao. Nabona kwa amafaranga yanjye nyashaka uyu mwaka. Maana pesa nazitaka. Ndio mwaka narongoyemo. Ndio mwaka nimeoa. Amafaranga yanjye ngenda yashaka uyu mwaka. Pesa zangu nazitaka mwaka. None ndagira ngo ugire vuba hu. Sasa nataka umalize haraka. Bamumpaye hasigaye amezi 4. Wanipatia kibakisha miezi 4. Kwa hii miezi 4. Ndashaka ngo ube warangije. Nataka umemaliza. Ati ntibishoboka. Kasema haiwezekani. Naambia ntibirashoboka. Kamwambia inawezekana. Ati ntibishoboka. Haitawezekana. Naambia nakubwiye ngo birashoboka. Nimesema inawezekana. Kandi bigomba gushoboka. Na lazima kandi bizashoboka. Na itawezekana. Murambika biganza ndamusengera. Kamwekelea mikono nikamwombea. Nanyi ndamubwira ni madam. Kamwambia sasa mama. Ngira ngo nkwereke ko bishoboka. Ili kuonyesha inawezekana. Hai cyumweru. Nimekupatia wiki. Genda ubanze uruhuke. Enda upumzike. Urye uryame. Ukule ulale. Nigiye ubikubwiye mwarimu wawe. Mimi nakwambia mwalimu wako. Nurangiza iki cyumweru. Kimaliza wiki hii. Umaze kuruhuka. Baada ya kupumzika. Uzafata ibyo wari waranditse byose. Uchukue yale yote ulikuwa umeandika. Ubishyire hamwe binzanire. Uweke pamoja uniletee. Turebe icyo twakuramo. Tuangalie tutatoa nini. Mudamu dutangiye gukorana. Tukaanza kufanya kazi. Dukorana ndamubwira ubutumwa. Namwambia injili. Ariko akabwanga. Lakini anakataa. Ararangiza. Akamaliza. Abona n'amanota menshi. Akaona alama nzuri sana. Arambwira ati rero nkubwire. Kananiambia sasa nikwambie mwalimu. Shaka kukubaza ikibazo. Nataka kukuuliza swali. Buriya. Bile. Uburokore nibwo bwakugize gutyo. Ni wokovu umekufanya hivyo? Cyangwa n'ukuri umuntu mwiza gusa. Ama ni maana wewe ni mtu mzuri tu. Ndabona nika nkubwire Yesu. Kwambia acha nikwambie Yesu. Ubona aya mafaranga yawe? Unaona hizi pesa zako? Ko naramubwira kambwira ati ibintu by'abaroko ni by'abantu babakene. Niko nasema vitu vya waumini wapi? Ndabona nikare nkubwire ikintu. Naambia sasa sikia nikwambie. Sikutega iminsi. Sikwambii siku ngapi. Ariko umunsi uzaza. Lakini siku itakuja. Ukabona ubuzima bwakunaniye. Uone maisha yamekushinda. Ukareba hepfo. Uangalie chini. Ukareba haruguru. Ukareba hirya. Kando. Ukareba hino. Ukayoberwa inzira unyuramo. Uzahamagare Yesu azagutabara. Atakusaidia. Hari muri 90. Ilikuwa 90. 94 94 ikafika. Genocide irabaye. Genocide ikaja. Umugabo warapfuye. Mume wake akakufa. N'abakobwa be babiri. Na wasichana wake wawili. Umudamu ataye umutwe. Ahagarara ahantu mu muhanda. Akasimama mahali barabarani. Ayoberwa niba iburyo cyangwa aende kulia kushoto. Ni mu mahuranirizo y'imihanda Kigali rwose ahantu hari imihanda iteye gutyo. Kuna barabara. Aho yarahagaze ni mu muhanda hagati hari umuhanda ujya nujya. Alikuwa anasoma katikati ya barabara 4. Ahagararamo. Kasimama pale.
aravuga ngo Yesu. Kasema Yesu. Antoine yarambwiye. Antoine aliniambia. Ngo ninzagera ahantu. Nikifika mahali. Nkareba hepfo. Niangalie chini. Nkareba haruguru. Niangalie juu. Nkareba hirya. Niangalie kando. Nkareba hino. Na kando nyingine. Hayoberwa honye. Nikose nzaguhamagara. Nikuite. None niba uriho. Sasa kama uko. Nisaidie. Ntabara. Ukamvana. Unitoe hapa. Nitakutumikia. Uko yagahagaze. Bila alikuwa amesimama. Haza umudamu wari ugiye gusenga. Kukakuja mtu alikuwa anaenda kuomba. Umugore uhagaze mu muhanda hagati. Kaona mwanamke amesimama katikati ya barabara. Araza aramufata. Kakuja akamshika. Mbabarira nimunyice. Kasema usiniwe nisamee. Ninde ugiye kukwica? Nani anataka kukuua? Ati ngwino tugende. Kasema njoo tuende. Aramutwara. Akamchukua. Amujyani wao mu rugo. Kampeleka kwao nyumbani. Aramubwira ati rero. Kamwambia sasa. Uhumure rwose. Farijika. Ahangaha. Hapa. Twe turi abantu b'Imana. Sisi ni watu wa Mungu. Umbwire ibyawe. Niambie yako. Utuze. Utulie. Musengere. Nikuombe. Uryame. Ukule ulale. Ibindi tuzabikurikirana. Wengine tutafuatilia. None umudamu. Huyo mwanamke sasa. Aricaye. Akakaa. Aramubwira ati rero madamu. Akasema sasa madam. Kumaze kumpumuriza. Maana umenifariji. Ndashaka kwakira Yesu. Nataka kupokea Yesu. Kuko nahaye Yesu isezerano. Maana nimepea Yesu ahadi. Antoine yarambwiye. Antoine aliniambia. Ngo ningera ahantu. Nikifika mahali. Hayoberwa umuhanda mfata. Nishindo barabara ya kwenda. Hepfo cyangwa haruguru. Juu ama chini. Hirya cyangwa hino. Kando ama kando. Ninguhamagara. Nikikuita. Ukantabara. Unisaidie. Nzagukorera. Nitakutumikia. None ngiye kugukorera. Sasa nataka nikutumikie. Yitavye Imana. Aliyoaga ndudia. Ariko ari umudiyakoni mu itorero rya. Lakini akiwa deacon kanisani kwetu. Yaravuye mu mukozi w'Imana ukomeye. Alikuwa mtumishi wa Mungu mkuu. Undi muhungu umwe. Kijana mwingine mmoja. Yararwaye. Alikuwa mgonjwa. Haje ndiba ariko uyu muhungu ko atazana ibintu bye. Lakini mbona aleti vitu? Keza umwana we niko reka ngiye kumureba. Kasema acha nende kumwangalia. Fata amafaranga urumva je sinari ndi kuri university. Nilikuwa fata amafaranga nkora urugendo. Kachukua pesa nikaenda. Kuri campus. Nikafika campus. Ndamushakisha. Kamtafuta. Baza abandi ariko uyu muhungu. Kaweza wengine lakini ukijana. Yagiye hehe? Alienda wapi? Arambwira ati yo. Kasema ati uyu muhungu rero yararwaye yararembye. Kijana ni mgonjwa mahututi. Abahese. Lakini anapona. Arambwira ati rero mwarimu. Kaniambia mwalimu. Kiye rwose ubu narihebye. Mimi hivi nimekata tamaa. Ibyo kurangiza ubu narabiretse. Mambo ya kumaliza nimeachana nayo. Kuko ubu burwayi bwansizemo intege nke. Maana ugonjwa umenifanya kuwa mdhaifu sana. Nubwo ndimo gukira ariko igihe cyaratakaye. Hata kama napona nimepoteza wakati mwingi. Ndabwira ngo rero ushaka nkubwire. Nimesikiza sasa nikwambie. Ndabibona ntushobora kuzajya unzanira ibyo wanditse. Naona wizi niletea yale umeandika. Reka dusezerane. Wacha tuwagane. Nzajya ntwara ibintu byawe. Takuwa nachukua vitu vyako. Buri byumweru bibiri. Kila wiki mbili. Nzajya nkuzanira ibyo nakosoye. Takuwa nakuletea yale nimekosoa. Ibyo wasigaye ukora. Na unipatie yale umefanya. Aho kugira ngo wari uza kundeba muri izi ndege. Badala wewe kuja kuniangalia na udhaifu wako. Reka wari giye uzajuza. Mimi nitakuwa nakuja kwako. Turabikora. Tukafanya hivyo. Umunyeshuri ararangiza. Mwanafunzi akamaliza shule. Anarangiza amaze kugarura imbaraga. Akamaliza akiwa na nguvu kiasi. Noneho turicara. Sasa tukakaa. Arambwira ati se. Kaniambia je? Ndagira ngo umbwire. Nataka uniambie. Ubu ni ukubera Yesu. Hivi ni kwa sababu ya Yesu. Cyangwa no kuri umuntu mwiza. Ama ni maana wewe ni mtu mzuri. Ndamwe ni wowe rero. Kwambia wewe sasa. Reka nkubwize ukuri. Acha nikwambie ukweli. Ko yari mu gace kaza Ruhengeri Gisenyi. Alikuwa anatoka huko pande za Gisenyi. Muri ibyo bene wanyu bangiriye. Kufuatia yale wenzako walinifanyia. Ubundi nagombaga kukwitura inabi. Mimi ningekufanyia mabaya sana. Ariko sishobora kubikora. Lakini siwezi fanya hivyo. Kuko mfite Yesu. Maana nina Yesu. Kandi tena uri umunyeshuri wanjye. Wewe ni mwanafunzi wangu. Uri umunyeshuri wanjye. Wewe ni mwanafunzi wangu. Ibyo bene wanyu bankoreye. Yale ndugu zako wamenifanyia. Bakamvana muri university. Wakanitoa kwa chuo kikuu. Nkaba nigisha secondaire. Nafundisha shule ya upili. Ubu nari kuba ndi hano ntavunika nza kukureba. Ningekuwa hapa bila kuchoka kuja kukuangalia. Lakini Lakini sikuhesabia hayo. Haruhare wabigizemo. Hauna mchango pale. Ariko iyo mba ndi umugome. Lakini ningekuwa mtu mbaya. Yari kuba impamvu yo kukwihorera. Ingekuwa sababu ya kukulipisha. Ariko iyo sinshobora kubikora. Lakini siwezi fanya hivyo. Mfite Yesu. Maana na Yesu. Arambwira ati cyo nakubarizaga rero. Kile nilikuwa nakuulizia sasa. Ndagira ngo nanjye mfukame. Nataka nami nipige magoti. Nisezerano. Nikupatie hadi. Niba nzaba umwarimu. Kama nitakuwa mwalimu. Ivyo wankoreye. Yale umenifanyia. Nanjye nzabikorera abantu. Nami nitafanyia wengine. Ariko unsengere. Lakini uniombee. Nanjye mbona uyu Yesu. Nami nipate huyu Yesu. Ufata umuntu. Anachukua mtu. Ari umwarimu. Akiwa mwalimu. Akaba ari gukora urugendo. Anafanya safari. Agatanga amafaranga ye. Kutoa pesa zake. Agakurikirana umunyeshuri. Anafuatilia mwanafunzi. Kugeza igihe arangirije. Hadi amaliza shule. Ati Yesu ndamushaka. Huyo Yesu namtaka. Izo rero nizo mbaraga z'umwuka. Hizo ndizo nguvu za Roho. Imbaraga z'umwuka. Nguvu za Roho. Ikizatuma abantu bakururwa na Yesu. Yesu kurimo. Yesu aliye ndani yako. Ntabwo ari uko mvuga cyane. Sio kusema sana. Ikizakurura abantu. Kitakachovuta watu. Ni wa mutima wa Yesu. Ni ule moyo wa Yesu. Niyo mpamvu Paulo yanditse. Abwira Abafilipi. Aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ulikuwa katika Kristo Yesu. Nubwo yari Imana. Hata kama alikuwa yarebye ko kureshya n'Imana. Wari ikintu cyo kugundirwa. Ahubwo yicisha bugufi. Ngo yisiga ubusa.
gusa ngo afata kamera k'umuntu kugira ngo akachukua azatwegere. akaja karibu nasi. Iki rero nicyo kintu gikomeye. Hii ndio kitu muhimu sasa. Nabaha n'ubundi buhamya bwinshi. Naweza wapatie ushuhuda. Kuko buriya abantu benshi. Maana hivyo tu wengi. Imbaraga zacu mu mwuka. Nguvu zetu za kiroho. Zikorera mu rukundo. Zinafanyia kazi kwa upendo. Ariko zigakorera no mu by'umwuka akora. Lakini kwa yale roho anafanya. Ubwira abantu ibintu. Unaambia watu vitu. Abo babwiwe n'iki ko nari mfite Yesu. Hao waliambiwa nani nilikuwa na Yesu. Iyo nigishaga abanyeshuri. Nilipokuwa nafundisha wanafunzi. Ntabwo byari byemeye kuvuga ubutumwa muri university. Haikukubaliwa kutangaza injili kwa chuo kikuu. Wakati wa masomo. Ariko iyo narangizaga kwigisha. Lakini nilipokuwa namaliza kusoma. Abanyeshuri banjye twaruzura. Wanafunzi wangu tulikuwa tunasikiza. Rero abanyeshuri banjye. Naambia sasa wanafunzi. Isomo ryarangiye. Somo limeisha. Nimunyemerere. Nikubalie sasa. Mbongerereho ikindi kintu. Niongezee kitu kingine. Mutaziga muri aya masomo. Hamtasoma kwa masomo haya. Aya masomo nabigisha. Haya masomo nimewafunza. N'abandi wa professeur bazabigisha. Na wengine professor watafundisha. Azabahesha diploma. Itawapatia cheti. Izabahesha akazi. Itawapatia kazi. Izabahesha amafaranga. Itawapatia pesa. Izabahesha icyubahiro. Itawapatia heshima. Ariko mudafite Yesu. Lakini msipokuwa na bishobora Yesu. kubapfira ubusa. Itakuwa bure. None reka mbabwire. Kuko inzira nanjye narayinyuze. Maana je hii nimepita. Nanjye narize. Nami nimesoma. Mfite license. Nina mfite masters. Nina masters. Ariko izo diploma. Lakini hizo certificates. Ntabwo ziguhesha ubuzima. Hazikupatii uzima. Ntabwo ziguhesha ubugingo. Hazikupatii uzima wa Mungu. Mwakire Yesu. Pokeeni Yesu. Abandarangije. Amaliza. Abasengera. Naombea. Unabaga nabibasabye. Akuanga nimeomba. Niyo wari kugenda bakavuga ati uriya mwarimu yarangije avuga ubutumwa. Yule mwalimu akimaliza huwa anahubiri. Ariko nabibasabye. Ningesema lakini niliwaomba kufanya hivyo. Kandi mwabinyemereye. Na mmenikubalia. Na nabwiye ko utabikunda. Nimesema hata asiyetaka hayo. Yisohokera kandi ntabwo biri buduteranye. Atoke itakuwa sawa tu. Kandi nta numwe wigeze asohoka. Na hakuna aliyewahi kutoka. N'aba bayisilamu baricara. Hata waislamu walikuwa wanakaa. Kuko barankundaga. Maana walikuwa wananipenda. Iyo ukunda abanyeshuri. Unapopenda wanafunzi. Nabo baragukunda. Wanakupenda pia. Uriya niyo waba ucuruza. Sasa hata kama unafanya biashara. Ukifanya biashara. Unaketi mahali. Abakiriya bawe ukababwira neza ndetse rimwe na rimwe wabona afite ibibazo ukamugabanyiriza waba ari nk'umumama ubona yashonje ukanamwongeraho n'utwo gushyira abana unamwongezea ingine ya kupelekea watoto wiyongereye umukiriya umejiongezea customer ukamubwira Yesu mwambie Yesu kuko buri gikura abantu kuri twe maana kinachovuta watu z'umwuka ni tunda za roho ariko igihindura abantu kinachobadilisha watu ni zile nguvu za roho. Haleluya. Kandi buri muntu wese wicaye mu kila mtu ameketi buri muntu wese aho ari hose kila mtu mahali alipo izi mbaraga zishobora kubiza hizi nguvu zinaweza kuja Yesu yarabyoroheje Yesu amefanya rahisi ibyo twigaga mu gitondo tulikuwa tunasoma asubuhi yaravuze ngo amesema hivi umuntu nagira inyota mtu akiwa na kiu aza hondi anywe aje mahali nipo anywe maji ungizera wese anayeniamini yote imigezi y'amazi y'ubugingo ngo izatemba iva mu nda chemchemi ya maji ya uzima itatoka kwake. Haleluya. Amen. Hello. Ariko ndacyabafite lakini bado tuko pamoja cyangwa mwancitse ama umepotea murumva bifatika mnasikia mnaelewa murumva bisobanuka mambo yanaeleweka murumva namwe mwabigerageza nanyi mnaweza jaribu murumva namwe mwabikora mnaweza fanya hivyo murumva namwe mwabigenderamo nasikia mnaweza tembea kwa nta buzima bwiza nk'ubuzima bwo mu mwuka hakuna maisha mazuri kama ya kiroho buriya mbona ikibazo shida abantu b'abagabo bigisha watu wanaume na ariko mukunda abagore bawe pendeni wake wenu ariko twibwe nguyu lakini anasema sisi erega buriya ntabwo wakunda umugore wawe muri kamere hawezi penda mtu wako muri kamere ntabwo dukunda muri kamere turikakaza muri kamere turakomera ariko iyo wuzuye kwa mwili tunajifanya lakini tukita Roho Mtakatifu uraza ugakomera unakuja unakuwa mtu urumva ko Yesu byagenze ngo uwe nubwo yari Imana hata kama alikuwa Mungu yeye ngo ntiyarebye ko kureshya n'Imana hakuona kutoshana na Mungu ni kitu cha mu yandi magambo ntiyikomeje kwa mengine hakujifanya mtu yisiga ubusa ngo aca bugufi akanyenyekea ngo afata kamera k'umuntu akachukua mfano wa mtu ngo ntiyanga gupfa hakukataa kufa ndetse urupfu rwo kumusaraba hata kifo ya msalaba ariko Imana igiye kumwitura lakini Mungu alipomlipa nicyo cyatumye akasema ndio maana Imana Mungu imuha izina alimpa jina risumba amazina yose kuu zaidi ngo kandi tena ngo indimi zose kila zizatura ko ari umwami utakiri ni Bwana hari ikintu abagabo batazi kuna kitu wanaume hawajui iyo ugendera muri kamere ukitembea kwa mwili shingira inyuko urinda ukikakaza unajifanya tu ariko iyo wuzuye umwuka lakini ukijaa roho ukunda umugore unapenda bibi ntacyo umugore bakunze atakora hakuna kitu hawezi fanya ukimpenda kuko Biblia yatubwira maana Biblia inatuambia ngo nimukunda abagore banyu ukipenda wake wenu ngo bazabubaha watawaheshimu kuko buriya hari imbaraga z'urukundo maana kuna nguvu za upendo kandi je ndabivuga mbizi na mimi nilikuwa najua aho nakoze hose narabibonye popote nilifanya ninajua iyo ugendeye mu mwuka ukitembea kwa roho ugakunda abantu ukore upende watu unatumikia nigije sogondere nimefunza abanyeshuri banje kapenda wanafunzi wangu uno munsi bamwe turacyahura siku moja iyo bambonye tukikutana wanione bamwe baranakomeye n'abayobozi wengine sasa ni viongozi hata nuko ntajya ntega lift ni vile wasiombi bajya baza bakantwara hariho n'abajya wanibebe rero bazaretse tukajya tuza tukagutwara gusa alikuwa anambia siwache tukue tunakuja tukubebe tu tukemera yuko ari mwarimu wacu tuonyeshe kwamba baba ni mwalimu hariho n'abayobozi bakomeye kuna viongozi wakubwa sana hari umwe rwose arakomeye kuna mmoja ambaye ni kiongozi mkuu guhura hamwe n'abandi bayobozi tulikutana akiwa na viongozi wengine
aravuga ngo uyu mugabo Akasema huyu mwanaume ngo ndamwubaha cyane. namheshimu sana. Minister muri government. Ni minister kwa Ubwira abandi serikali. bantu ayobora. Anaambia watu wanaongoza. Aravuga ngo uyu mugabo Huyu mwanaume ngo yambereye mwarimu. amekuwa mwalimu wangu. Exceptional. Ndiyo jambo yaryongeyeho. Ngo Special. yambereye mwarimu. Amesema amekuwa mwalimu ambaye ni special. Ukagenda wiceka. Exceptional. Unatembea ukijihisi yenyewe wewe ni special. Arabyemera ko nari mwarimu exceptional. Maana kiongozi anakubali nilikuwa special pia. Kuko nenda kubabwira. Nataka niwaambie hivi. Ikizatuma abantu bakuzaho. Kitakachosababisha watu waje kwako. Si ukubera yuko ukambije agahanga. Si maana umekunja uso sana. Urukundo bakubonamo. Ni upendo wanaona ndani yako. N'abana bakagukunda. Na watoto wanakupenda. N'abakuru bakagukunda. Wakubwa wanakupenda. Kuko buriya maana vile imbaraga z'umwuka nguvu za roho iyo zikoranye n'imbuto z'umwuka zikifanya na kazi na tunda za roho imbaraga zikomeye. Kuna kuwa na nguvu kubwa. Ndangirize kuri aba bigishwa. Nimalizie kwa hao wanafunzi. Bamaze kuzura umwuka. Walipojaa roho. Ibitangaza byarakoretse Yerusalemu. Miujiza ilifanyika Yerusalemu. Umunsi umwe gusa. Siku moja tu. Bamaze kuzura umwuka. Baada ya kujaa roho. Barasohotse bajya hanze. Walitoka wakaenda nje. Ngo batangaza gukomera kw'Imana. Wakatangaza ukuu wa Mungu. Petero wa wundi. Petro yule mwingine. Wihakanye shebuja. Yule alikuwa amekaa Yesu kwa nguvu zake. Abwiriza ubutumwa. Akahubiri injili njema. 3,000 birakizwa. Watu 3,000 wakaokoka. Haleluya. Amen. Mu gice gikurikiyeho. Sura inafuata. Ngo yizamukiye agiye gusenga. Alipokuwa anaenda kuomba. Ari hamwe na Yohana. Akiwa na Yohana. Basanga umugabo wamugaye. Wakakuta kilema pale. Yari amaze imyaka. Alikuwa na miaka mingi. Ngo kwirembo ryitwa ryiza. Katika hilo lango. Abantu bose bari bamuzi. Kila mtu alikuwa anamjua. Abantu bose bari bamumenyereye. Watu wote walikuwa wamemzoea. Ndetse iyo wajyaga kwinjira mu rusengero. Hata ulipokuwa unaingia hekaluni. Iyo wagura umuntu mwiza. Kama alikuwa mtu mzuri. Witwaza kudufaranga. Ulikuwa unabeba tu pesa. Kuza kunagira abo bakene. Wakupatia abo maskini. Kuko ibyo byabaga mu by'Imana yasabaga abantu bayo. Hiyo ilikuwa vitu Mungu alikuwa anataka watu wafanye. Lakini hiyo siku Imana ikora kantu. Mungu akafanya tendo. Yibagiza Petero. Akafanya Petro asahau. Yibagirwa ikofi. Wallet. Kuko hari impamvu yibagiwe amafaranga. Kuna sababu alikosa. Nuko Imana yaravugaga ngo Mungu alikuwa anasema Petero nagenda afite amafaranga. Petro akienda akiwa na pesa. Araza kugenda. Atafika pale. Uyu mugabo natega ikiganza. Aho kugira ngo amuhagurutse. Aramuha amafaranga. Atampatia pesa. Yikomereze. Aendelee na kazi zake. Uwo munsi akoze mu mufuka. Hiyo siku alipoguza mfukoni. Yumva yibagiwe ikofi. Kasikia amesahau wallet. Aramubwira tuzi ikintu. Kasema unajua nini? Ifeza n'izahabu ntabyo nazanye. Fedha na dhahabu sijaleta. Ariko hari ikindi kintu twabonye muri no minsi. Kitu kingine tumepata siku hizi. Ngiye kukigeragerezaho. Nataka kujaribu kwa. Mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Kugenda. Abantu umugabo arahagurutse. Arambuye amaguru. Yitereye hejuru. Amenyosha miguu. Arabwiriza. Akahubiri. Ngo abandi bantu 2,000. Watu wengine 2,000 wakaokoka. Ngo abigishwa babo 5,000. Wanafunzi wakakuwa 5,000. Haleluya. Hundi bibintu. Napenda vitu hivi. Hundi bibintu. Napenda hivi vitu. Imbaraga z'umwuka zaramanutse. Nguvu za roho zilishuka. Mu minsi mike. Kwa siku chache. Iyo ugeze ku gice cya 5. Kifika sura ya 5. Ngo abatambyi bakuru n'abanditsi. Makuhani wakuu ngo bakoresha inama. Wakafanya mkutano. Baravuga ati bari abagabo turabagira dute. Wale waume tuwafanyie. Yerusalemu yose. Yerusalemu yote. Ibyo bigisha. Wanakubali mafundisho yao. Biyeje mu gice cya 6. Sura ya 6. Baratubwira ngo n'abatambyi bamwe na bamwe. Anatumia makuhani wengine pia. Ngo batangira kubivamo bisangira bigisha. Wakaanza kukuja kwa wanafunzi. Baravuga ati ibi bintu by'idini. Hivi vitu vya dini. Hivi vitu vya udini. Tugiye hari aho ubuzima buhinduka. Tunaenda mahali maisha yanabadilika. Tugiye hari aho ibitangaza bikoreka. Tunaenda pale kuna miujiza. Tugiye hari imbaraga. Tunaenda pale penye kuna nguvu. Nkunda kubwira abapastori. Napenda kuambia wachungaji. Mwaretse tugakora amatorero. Simwache tufanye makanisa. Abantu bazajya bavuga ngo reka tujye muri harvest. Watu waseme twende kwa harvest. Twabonye hari imbaraga. Tumeona pale kuna nguvu. Reka tujye muri Christ Church. Acha twende kwa kanisa la Kristo. Kanisa la Kristo. Kumvise ko hari imbaraga. Tulisikia pale kuna nguvu. Barimo barasengera abarwayi bagakira. Wanaombea wagonjwa wanapona. Barimo barukana madaimoni. Wanafukuza mapepo. Abantu basigaye bari hangije. Bakavuga cyane ariko nta gikoreka. Wanaongea sana lakini hakuna kitu. Gutumura umwotsi ntibibavuga ko hari umuriro. Kuwa na moshi haimaanishi kuna moto. Mwabonye imyotsi abantu basigaye batomora muri ino minsi. Meona moshi siku hizi watu wako na. Ukabona sari imeze nkaho yahiye. Unaona ni kama kumechomeka. Kandi nta muriro uhari. Lakini hakuna moto. Usanga no mu nsengero ari byo dusigaye dukora. Nakuta kanisani ni hivyo pia. Tugatumura imyotsi myinshi. Tugasakuza. Uzi umuntu akabwira ngo hari imbaraga z'umwuka. Unaona abantu hari imbaraga. Watu wanasema kulikuwa na nguvu. Lakini wapi kulikuwa na kelele ya mfanyika. Muje mutandukanya umwotsi n'umuriro. Mtofautishe moto na moshi. Turashaka imbaraga zihindura ubuzima. Tunataka nguvu zinabadilisha maisha. Turashaka imbaraga. Tunataka nguvu. Turashaka imbaraga. Hahandi ubwiriza ubutumwa abantu bagakizwa. Watu waokoke. Turashaka imbaraga. Hahandi dusenga abarwayi bagakira. Turashaka imbaraga. Hahandi dusengera ingumba zikabyara. Turashaka imbaraga. Hahandi dusenga ingo zikaba nzima. Turashaka imbaraga. Hahandi dusenga abantu bagahindura ibitekerezo. Watu wanabadilisha mawazo. Naho bya bintu byo kujya aho ngaho
tugatumura imyotsi Lakini kwenda pale iyo tu muri disco kujaza moshi wapi? ibintu by'imyotsi abantu batumura Vitu ngo vya hari imbaraga moshi zari tu. ziri hehe. Nguvu ziko wapi pale? Imbaraga z'umuka no kuvuga cyane kwanje biratandukanye. Nguvu za roho na kusema kwa sauti ni tofauti sana. Nubwo nanjye hari ubwo nyanyuzamo nkasakuza ariko ntabwo birabivuga ko haba hari Hata kama imbaraga. saa zingine napiga kelele lakini si hivyo. Imbaraga z'umwuka Nguvu za roho zigaragarira mu buzima bw'abantu. zinadhihirika kwa maisha ya watu. Iyo twatangiye gusenga ibitangaza bigakoreka. Tukianza kuomba miujiza Iyo inatendeka. twatangiye gusenga abanyabyaha Tukianza kuomba bakihana. wenye dhambi wanatubu. Iyo twatangiye gusenga ukabona Tukianza itorero kuomba riranyeganyega. unaona kanisa limetingika. Iyo twatangiye gusenga urubyiruko Tukianza ruhaguruka kuomba rugakorera wanarika Imana. wanasimama Iyo wanatumikia twatangiye Mungu. gusenga umwuka akamanuka. Tukiomba roho anashuka. Reka ngarukiriza Hadayeri. Acha niachie pale. Dusenga Imana. Tuombe Mungu. Nkunda ukuntu bari abatubanjirije babikoze. Napenda vile wale walitangulia walifanya. Paulo yagiye muri Efeso. Paulo alienda Efeso. Agezeyo. Alipofika kule Yitegereza abigishwa bari bahari. akatazama mitume walikuwa Ababaza pale. ikibazo nshaka kubabaza Kauliza nawe. swali nataka niwaulize pia. Arabitegereza arabareba. Kawatazama Ababaza akawaangalia. ikibazo kimwe. Kauliza swali Aravuga moja. ati ariko Lakini mwigeze muhabwa umwuka mliwahi pewa roho mukimara kwizera. mlipoamini? Baramubwira ngo urumva. Waambia unajua nini? Babanza gutekereza ni. Batuzi Wakaulizana. ikintu. Unajua nini? Nta nubwo tuzi ko umwuka yaje. Hata hatujui roho alikuja. Uzi ko hari abantu bicaye hano Unajua kuna watu wamekaa hapa batazi icyo umwuka mara. hawajui manufaa ya roho. Uzi ko hari abantu bicayemo Unajua hano kuna watu wamekaa hapa bazi ko kuzura umwuka ari ukuvuga mu ndimi gusa. hawajui, wanajua kujaa roho ni kunena Uzi kwa ko hari ndimi. abantu bicayemo Unajua hano kuna watu wamekaa hapa wenda bibwira ko kuzura umwuka ari ugutigita. wanafikiria kujaa roho ni Uzi ko hari kutingika. abantu bicayemo Unajua hano kuna watu wamekaa hapa batazi icyo bakoresha umwuka n'Imana imuhaye. hawajui ni nini wanaweza tumia roho Mungu akimpatia. Niyo mpamvu nanjye mbasengera Ndio maana naombea pia ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge Mungu ape roho ya hekima n'uwo guhishurirwa na ufunuo ngo muyimenye. ili mjue Mumenye zaidi. n'imbaraga Mjue na nguvu z'umwuka za roho iziha twebwe abizeye. anapatia sisi tunaoamini, Hanyuma tuzarebe uko bizagenda. alafu tuone mambo itakuwaje. Haleluya. Amen. Icyo gihe Paulo ngo yarebye abo bigishwa Hiyo wakati Paulo aliangalia ngo mitume asubiramo akarudia arabigisha akawafundisha ababwira ibya Yesu. akawaambia kuhusu Yesu. Warangije Baadaye arabasengera akawaombea ngo buzura umwuka wakajaa ngo mu roho myaka ibiri gusa. kwa miaka 2 tu, Umva, mu myaka ibiri kwa gusa. miaka 2 tu, Mu myaka ibiri kwa gusa. miaka Mu 2, myaka ibiri kwa gusa. miaka 2 tu. Efeso yose. Efeso yote Ngo Aziya yose none bivuye muri Efeso bigiye muri Aziya yose. imetoka Efeso imeenda Asia, Ngo bumva ubutumwa bwiza. wakasikia injili njema, Ibitangaza birakoreka. miujiza Ngo ikatendeka. icyo gihe Huo wakati ngo abantu barazaga watu walikuwa bagafata wanakuja mushwari nk'iyi wanachukua handkerchief bakayikoza kuri Paulo wanaguza kwa Paulo bakayitahana, wanaenda nayo nyumbani, bayikoza ku barwayi wakiguza wagonjwa bagahaguruka, wanasimama, bayikoza ku bafite abadayimoni wakiguza kwa mapepo bagahaguruka. yanatoroka. Njye mbwira Imana ariko Mana Wanaambia Mungu, lakini bazampaye bene ziriya mbaraga. unipatie nguvu kama hizo. Nakwicarana n'umugore Nikiketi na ufite mwanamke umugabo w'umusinzi akiwa na mume nkabwira muzaniye mlevi, umushwari yawe ambia leta handkerchief yako nyisengere. niombe. Uyikoza kuri uriya mugabo Ukiguza huyo mume wako, dayimoni z'ubusinzi ziramuvamo. pepo zote za ulevi Ariko zitaenda. byarananiye. Lakini Barambwira imenishinda. Imana ariko Mana Wewe naambia Mungu, lakini uzampa imbaraga nk'izo rya. utanipa nguvu kama hizo lini? Nigeze kubibaza Imana Iliwa- nawe sinkwizeye. Sikuamini pia. So ubundi izi mbaraga nziguhaye Hizi nguvu nikikupatia nazongera kugutuma ukankundira. nitakutuma ukubali kweli. Nzagutuma ahantu hari abakristo bakeya wemere kujyayo. Nitakutuma mahali kuna Wakristo wachache uende. Hari abakozi b'Imana iyo umubwiye ngo abantu bazaba bari munsi ya Watumishi wa 500. Mungu wanasema watu watakuwa chini ya 500. Oya na 500 ntabwo bajyayo. 500 hata ni wengi. Ahubwo ati uzaba wuje stade ya Nyayo. Tasema stadium ya Nyayo. Utoya ati ni abakristo baterana mu rusengero. Sema hapana, ni Wakristo tu Aba hari kanisani. n'icyokere nyuma ya saa sita no mu Na gitondo. kuanga na joto nyingi sana hata. Atoya ati bene aho ngaho nta anointing. Sema hao hapana, wapo Amavuta siendi. yanjye yacubangana. Mafuta yangu haiwezi enda pale. Uzi ko hari abakozi b'Imana badashobora kujya mu rusengero. Kuna watumishi wa Mungu hawezi enda kanisani kama hii. Wari ubizi? Ulikuwa unajua Imana hivyo? irambwira ngo rero Mungu akaniambia sasa. jewe ndakuzi we ntiwiyizi. Mimi nakujua wewe Izi ujijue. mbaraga nziguhaye Hizi nguvu nikikupatia mu minsi mikeya kwa siku chache, niyo utazigurisha hata kama utaziuza bakugura. watakununua. None ariko nimumbwire Mniambie lakini. ubu haba hariho umunyamerika w'umukire Hivi kwa Amerika mbwira tajiri. ati ndakuguri ndohereza jet privé Sema nitatuma private jet. izigufata uzusengere mama Ikuje ikuchukue ukuje Cyangwa uombee usengere mama umwana wanyu. ama mtoto wangu. maze rero nkaba ndi hano muri harvest. Unafikiria ningekuwa hapa kwa harvest? Ariko ekereka ntari umwana w'umuntu. Labda Imana kama si yarabisobanuriye mtoto. nsanga Mungu alinieleza nikakuta ni kweli. irambwira ngo buri uribeshya. Kaambia, hivi unajidanganya. Hari ubwo abantu bakubeshya ngo aca bugufi ngo agire gute. Watu wasema Uca bugufi ananyenyekea kuko wapi? nta mbaraga ufite. Unanyenyekea maana huna Umunsi nguvu. uzazigira Siku uzahinduka. utapata utabadilika. Ndavuga ngo rero Mana tuvyumve Sema kimwe. sasa Mungu tuelewane. Reka nje nkora ibyo umpaye.
Hata niwe nafanya ile umenipatia Yarambwiye kufanya. ngo genda ukoresha izo nzaguha. Enda utumie zile nitakupatia. Sinzakubaza impamvu utagendeye mu mbaraga ntaguha. Sitakuuliza mbona ukutumia nguvu ambazo sikukupatia. Nzakubaza icyo wakoresheje izo naguha. Nitakuuliza kile ulifanya kwa nguvu nilikupatia. Ariko gumana iyo nyota. Lakini kana hiyo kiu tu. Kuko iyi nyota y'imbaraga zirenzeho. Hii kiu ya nguvu zaidi. Nituma umuntu atirara. Ndio sababisha mtu asijivune. Kuko ndabizi sindageraho ngomba kugera. Najua sijafika mahali nafaa kufika. Hari umuntu yabwirije muri harvest. Kuna mtu akihubiri kwa harvest. Avuye muri Church of Christ in the akitoka world. kwa kanisa la Kristo kule. Ejo bundi azajya Australia. Alafu aende Australia. Nyuma yaho akajya Canada. Baadaye aende Canada. Nyuma yaho akajya USA. Baadaye aende Marekani. Akubutse Denmark. Afike Denmark. Izo ni ingendo mfite uyu mwaka. Hizo ni safari zangu za mwaka huu. Yifata mu mufuka. Nashika mfukoni. Kavuga ati nageze iyonje. Nasema nilifika kwenye naenda. Kozi w'Imana international. Tumishi wa Mungu wa mataifa. Imana ikakubwira ngo sha. Mungu anasema wewe. International. Hiyo mataifa. Paulo bamukozagaho umushwari. Paulo alikuwa anamguza kwa angati. Bazikoza ku barwayi bagahaguruka. Wagonjwa wanapona. Wewe ujya ku bantu wabasengera bagapfa. Wewe unaenda kwa watu unaombea wanakufa. Muri rero Imana ikugumisha wanu ugahora n'inyota. Mungu anakukalisha mahali unakaa na kiu tu. Wari wajya kwa muganga. Mwenda kwa daktari. Ugasanga umurwayi ariyo. Ukakuta mgonjwa pale. Kamurambikaho ikiganza ugasenga. Unamwekelea mikono unaomba. Ndetse ukitigisa ukavuga mu ndimi. Hata unanena kwa ndimi. Warangiza ukabwira abantu uti mwizere. Kimaliza unaambia watu waamini. Ibindi Yesu arabikora. Mengine Yesu atafanya. Ukatse imodoka ukataha. Unawasha gari unaenda nyumbani. Mugitondo kumva baraguhamagaye. Asubuhi unasikia umepigiwa simu. Pastor. Mchungaji. Ngo turimo turategura ikiriyo. Tunaandaa matanga. Wa murwayi yarayapfuye. Yule mgonjwa ameaga dunia. Yarayapfuye namusengeye ngavuga mu ndimi. Ameaga dunia nimemwombea kwa ndimi hata. Imana ikagucisha bugufi. Mungu anakunyenyekeza. Ugahora wifuza imbaraga zisumba. Unaendelea kutamani tu nguvu zaidi. Haleluya. Amen. Reka dusenge Imana. Acha tuombe Mungu. Ariko buri muntu wese. Lakini kila mtu amenye iki ngiki. Ajue hiki. Ngo icyo waba ukora cyose. Chochote unachofanya. Ukeneye imbaraga z'Umwuka. Unahitaji nguvu za Roho. Wowe waba uri we wese. Popote ulipo. Bambe abakiri batoya. Wale ambao ni wadogo. Niba mwabyumvaga. Mungeelewa tu. Cyane cyane abahungu n'abakobwa. Sana vijana na wasichana. Ariko cyane cyane abahungu. Lakini zaidi wavulana. Ntabwo abakobwa babengwa nk'abahungu. Maana wasichana wadanganywa kama wavulana. wavulana. Wajya gusaba. Wavulana ndio wanaenda kuomba wasichana. Kireka bya bindi mwambwiye ngo mujya mukora. Labda ile mliniambiwa mnafanya. Ngo nukubombora. Kutorosha. Ariko abuze uyu mwuka ntiwabombora. Lakini wale wamejaa roho awatoroshe. Nta nubwo bishingira. Hawafanyi hivyo kama. Bagira igikundiro cy'Uwiteka. Wana kibali kutoka kwa Bwana. Buri umuhungu uriho igikundiro cy'Uwiteka. Kijana aliye na kibali cha Bwana. Yirinda gusambana. Anachunga sana asifanye ushirati. Akirinda gukinisha abakobwa. Na achezeshi wasichana. Akiwadanganya. Ariko bakamukunda. Lakini wanampenda tu. Kubera ko igikundiro cy'Uwiteka kikuriho. Maana kibali cha Mungu kikiwa juu yako. Igikundiro cy'Uwiteka kikuriho. Kibali cha Mungu kikiwa kwako. Abantu baragukunda. Watu wanakupenda tu. Imana ikakubwira ngo kandi ubwo wagukunda. Mungu anakuambia maana wanakupenda. Ntuzamemukire. Usinikosee. Ujye ubakunda gusa. Wapende tu. Nurangiza baadaye nzagutoraniriza uwawe, nitakuchagulia wako, muhagarike imbere yawe, nimsimamishe mbele zako, nikwambie huyu ndiye wako, kuko umwuka w'Uwiteka kuri, maana roho wa Mungu yuko juu yako. Nzakuzanira na ufite umwuka w'Uwiteka, nitakuletea mwingine ako na roho, muzagendana bigakunda, mtembee pamoja iwe sawa. Haleluya, amen. Niba mwabyumvaga, ingekuwa tu mnaelewa. Reka dusenge Imana. Acha tumuombe Mungu. Ariko buri muntu yumugoroba, lakini kila mtu jioni ya leo utahanira ijambo, enda na hili neno nyumbani. Ariko mwami Imana, lakini Mungu Bwana, ndumva shaka inyota, nasikia niko na kiu. Kuko Yesu yaravuze, Yesu alisema ngo umuntu nagira inyota, mtu akiwa na kiu azahondi anywe, aje nilipo anywe. Ahandi arigisha aravuga ngo, pengine akafundisha akasema, musabe muzahabwa, muombe mtapewa, ngo mushake muzabona, mtafute mtapata, ngo mukomange muzakingurirwa, bishe mtafunguliwa. Ngo none se sasa, ngo muri mwebwe kwenu, ngo ninde umwana we, ni nani mtoto wake yamusaba umugati, anaweza omba mkate akamuhibuye, ampatie jiwe, yamusaba igi, amuombe samaki, akamuha skorpiyo, ampatie skorpiyo, yamusaba ifi, amuombe samaki, akamuha inzoka, ampe nyoka. Ngo none se ko mwe muri babi, sasa nyinyi ni wabaya, ngo mugaha abana banyu ibyiza, mnapea watoto wenu vitu vizuri. Sasa babenu wa mbinguni hazaha umwuka, hatapatia roho abamumusabye, wanaomwomba. Ibanga rero, siri sasa, inzara n'inyota, kiu na njaa. Ariko iyo nzara n'inyota, lakini hiyo njaa na kiu ugomba kuyigira, lazima uwe nayo. Hari icyo ugiye gukorera, kama kuna kitu unataka kufanya, Imana ngo ma, waambie Mungu, ndahagurutse, nimesimama, ngiye gusengera urugo rwanjye, naenda kuombea familia yangu, imbaraga z'umwuka, nipe nguvu za roho, ndahagurutse, nimesimama, ngiye gusengera uyu mugabo wanjye, naenda kuombea huyu mume wangu, ngigeze nzamubona yahindutse, wakati nitaona amebadilika, nimesimama, ngiye gusengera, nataka kuombea ibyo nkora, kile nafanya, umpe imbaraga z'umwuka, nipe nguvu za roho, nesha izina ryawe icyubahiro, jina lako litukuzwe, bera abandi umugisha, niwe baraka kwa wengine. Senge Imana. Tuombe Mungu. Uyu mugoroba
jioni ya leo, niba wicayemo hano kama umeketi hapa, ariko niba utari wakira Yesu, lakini kama hujapokea Yesu, ntiwirirwe usenga iryo sengero. usiombe hiyo ombi. Kwa Bibiliya tubwira ngo, Maana Biblia inatuambia uyu mwuka wera huyu Roho ntabwo Mtakatifu ahabwa abantu bose, hapewi watu wote, ahabwa abakiriye Yesu anapewa waliopokea Yesu kama mkombozi kuko na ni Bwana. ikimenyetso dushyirwaho nk'abana Ishara b'Imana, tunaekewa kama wana wa Mungu, kiduhamiriza ko turi abana b'Imana. inashuhudia kwamba sisi ni wana wa Paulo Mungu. yaranditse aravuga ngo, Paulo yandika umwuka akasema w'Imana ahamanya n'umwuka wacu Roho wa Mungu anakubaliana ko na turi roho abana yetu b'Imana. kwamba sisi ni wana wa Mungu. Niba umwuka wawe Kama roho wako adahamanya n'umwuka w'Imana hakubaliana na roho wa Mungu kuri umwana w'Imana, kwamba wewe ni mwana wa Mungu, uyu mugoroba jioni ya leo ubu ndimo kuvuga nikiongea uyu mwanya Imana igivuga ngo Mungu anasema uyu ni wo mwanya, hii ndio iki wakati, nicyo gihe hii ndio wakati cyo kwakira Yesu. ya kupokea Yesu. Hanyuma warangiza Kimaliza kuri twebwe kwa twamwakiriye, sisi tuliompokea ukabwira Imana ngo rero Mana, tunaambia Mungu sasa, ziriya mbaraga ndazishaka. zile nguvu nazitaka. Niyo waba uri umusaza, Sasa kama wewe ni mzee, niyo waba uri umukecuru, sasa kama wewe ni mama ziriya mbaraga mkongwe, turazikeneye, zile nguvu kuko tunazitaka. nizo zidushoboza Hizo gusenga. zinatuwezesha Ziriya kuomba. mbaraga Zile nguvu nizo zidukomeza, nizo zinatupa ziriya imani. mbaraga Zile nizo nguvu zidukoreramo, zinatumika ndani umwami yetu. agahabwa icyubahiro. Bwana anatukuzwa. Tugiye gusenga, Tunataka kuomba, ariko buri muntu lakini kila mtu ukurikije aho uri. mahali ulipo tu. Kamanze nsengera abantu bamwe. Tena niombe watu wengine. Niba uzi yuko utari wakira Yesu, Kama unajua hujapokea Yesu umucunguzi n'umwana, kama mkombozi na cyangwa Bwana, niba uzi ko wamwakiriye ama unajua umempokea, ariko muri iyi minsi lakini kwa siku hizi ukaba ugenda nka Petero unatembea kama arenga Petro, uhinguka, pale na hagati pale. yawe nawe hakaba haratangiye kuzamo ibintu kati yako naye by'ibihu. kuna vitu vingine vinaingilia kati. Uyu munsi Jioni ya leo vugurura amasezerano, ubwira badilisha umwami ombi. Yesu Ambia Mungu, ngo nari narakonje, nilikuwa nari nimekuwa ndimo na gusubira baridi, inyuma, nilikuwa narudi wajya nyuma, gurenga mpinguka, nilikuwa naenda ariko wapi na wapi, today, lakini leo, uyu munsi siku ya leo ndagarutse, imerudi, unyambike imbaraga. nivike nguvu. Ndagira ngo mbanze nsengera abo ngabo, Nataka niombe hawa niba uri kwanza. mutari wakira Yesu Kama uko hapo ariko hujapokea kumva Yesu ushaka kugenda na muri izi unasikia unataka mbaraga, kutamani uyu hizi ni wo nguvu, munsi. hii ndio Manika siku. ikiganza, Inua mkono, dufatanye gusenga Imana. tuambatane kuomba. Niba uri mu uyu munsi Kama uko hapa uvuga uti leo, nari narakiriye Yesu, nasema nilikuwa ariko nimepokea muri ino Yesu, minsi lakini kwa siku ndimo hizi ndagendera mu ntege nke, natembea kwa ndashaka udhaifu, kuronuvura. nataka Zamura kuwa ikiganza na nguvu dusenga Imana. tena. Inua mkono Kandi njye tuombe. sinjya mpendahenda abantu, Na mimi sinjya sibembelezi watu. mbyinirira. Niba mwese mwicayemo mwarakiriye Yesu, Kama nyote praise the tumepokea Lord, Yesu. Imana ishimwe. Ariko ndabona bazamuye ibiganza, Imana ibaha umugisha. Mungu Zamura abariki wale ikiganza wameinua cyawe, mikono. wibwirire Imana. Ambia Mungu wako, Mwami Yesu, Bwana Yesu, urebe ibiganza bizamutse imbere tazama yawe. mikono imenuliwa juu yako. Uyu mugoroba turasenze Jioni ya leo tunaomba Bwana, ngo ubeze wewe watakase. utari yarakwakiriye, Yule akuwa uze amekupokea, utahe mu mutima we, kuja moyoni mwake, umubere umwami, uwe Bwana wake umubere umucunguzi, na mkombozi, umwejesha amaraso yawe. muoshe na damu Uwari yako. warakwakiriye Aliyekuwa amekupokea akaba arimo kugenda buhoro, na anarudi akaba nyuma, yaratezutse amekosa kubera ibibazo njia, arimo kunyuramo, sababu ya shida cyangwa anapitia, ibyo yanyuzemo kera, ama yale ya akaba zamani, yaracitse intege, amekata akaba arimo tamaa, gukamuka, anakaukiwa, akaba arimo kuma. anakauka. Ndasenze uyu munsi Naomba ngo jioni ya leo, wongere ongeza, umugenderere tembelee, za mbaraga yagenderagamo zile nguvu alikuwa kera, nazo zamani, wongere kuzimugarurira, zirudishe reka tena. imbaraga zawe zimanukira Nguvu aha zako hantu. zishukie mahali Aba bantu hapa. bose bazamuye Hawa watu wote wameinua ibiganza, mikono. buri muntu wese mu cyifuzo Kila cye, mtu kwa hitaji imbaraga zawe lake. zikorere Nguvu muri zako we. zifanye kazi ndani Abakire, yako. Wapokee, ubahe imbaraga, wape nguvu, ubeze, watakase, ubatunganye, wakamilishe, ubategure, waandae, kugira ngo umwuka wawe wera ili Roho wako ashobore Mtakatifu gukorera muri bo. afanye Umve kazi gusenga ndani amasenge yao. uyu Usikie mugoroba, maombi nimeombea reka imbaraga leo. zawe zimanukira Nguvu aha zako zishuke mahali kandi buri hapa. wese ahabwe Tena umugisha kila mtu apewe mu baraka. izina rya mwami wacu Katika Yesu jina la Kristo. Bwana Yesu. Amen. Munyemerere duhaguruke noneho Kubalie twese, sasa tusimame. twese duhagurutse Sisi wote tusimame. tugiye gusenga Imana, Tunataka kuomba Bwana. kandi n'abakijijwe, Na wale wameokoka, n'abapastori, na wachungaji, n'ababishopu, kina askofu, n'abaposo, na mitume, nanjye ndimo, nami nikiwa twese ndani. dukeneye imbaraga Sote nshya, tunataka hizi kuko nguvu. ziriya mbaraga twagendeyemo Maana zile kera, nguvu tulikuwa nazo ziriya ni zamani. iza kera Zile ni za nyine, zamani. ariko kino ndio. gihe Lakini tugezemo wakati huu tunao. dukeneye imbaraga nshya. Tunahitaji nguvu mpya. Kino gihe tugezemo Wakati huu tunao. dukeneye ishurirwa rishya. Tunahitaji ufunuo Kino mpya. gihe tugezemo Huu wakati tunao. dusengeye imbaraga, Tunaomba nguvu. tubwirize ubutumwa abantu bakizwe, Tuhubiri watu nitwigisha waokoke. abantu bahinduke, Watu wabadilike. nidusenge ibintu bihinduke, Tuombe vitu nidusengera vibadilike. abarwayi bakire, Tuombe wagonjwa nitwirukane wapone. abadayimoni bagende. Mapepo waende. Izo mbaraga nizo dukeneye Hizo uyu nguvu munsi. tunazihitaji leo. Reka dusenge Imana, Acha tuombe Mungu. reka buri muntu wese Kila mtu azamura ijwi rye ainue sauti igihe yake. ndimo gusenga, Wakati naomba, nawe usengera aho uri, na uombe mahali ubwire ulipo. Imana ngo Mana, Uambie Mungu, dore Mungu. mpagaze imbere Tazama yawe, nasimama mbele wumve zako. inyota yanjye, Sikia kiu yangu. wumve inzara Sikia njaa yanjye, yangu. unsendereze unyuzuze, Unijaze. imbaraga z'umwuka zimanukira Nguvu za aha Roho zishuke mahali hapa. Mana, imbaraga zawe Baba, zize, nguvu zako usenge zije. uko ubitekereza, Uombe vile wasengera unafikiria. mu mutima, Uombe wasenga moyoni. ubumbuye akanwa, Ama ukifungua ariko uyu kinywa. mugoroba Lakini turashaka jioni ko ya leo,
ibitangaza bikoreka, turashaka ko ibitangaza biboneka, imbaraga z'umwuka zikamanukira ahantu. Dusenga Imana, turagushimye mwami Imana yacu. Ibi turimo gukora ntabwo ari ibintu twihangiye. Mana, hari umunsi abigishwa bawe bazamuye amajwi baragusenga, aho bari bateraniye imbaraga ziramanuka, imbaraga z'umwuka ziraboneka, ngo ikirimi kijya kuri buri muntu, ngo kandi bose bavuga mu ndimi, ngo barangije babwiriza ubutumwa, ibitangaza birakoreka. Reka imbaraga zawe zimanuke mwami Yesu, reka imbaraga z'umwuka zuzura aha hantu, kandi uduhe ikimenyetso kibyerekana. Abantu bongera ubuzuza imbaraga, abantu basenge mu mbaraga, tubona abantu barimo guhanura, tubona abantu barimo kuvuga mu ndimi. Imbaraga zawe zimanuke mwuka wera, genda hagati muri twebwe. Mwuka wera, mwuka wera, genda hagati muri twebwe, usubiza icyifuzo cya buri muntu. Imbaraga zawe zimanukira aha hantu, imbaraga zawe zikore ku bagore, imbaraga zawe zikore ku bagabo, imbaraga zawe zikore ku basore, imbaraga zawe zikore ku bashumba, imbaraga zawe zuzura iki cyumba. Reka imbaraga zawe zimanuke muri iyi minsi iri imbere. Nitubwiriza ubutumwa tubone abantu bakizwa, nidutangira gusengera abarwayi tubone bahaguruka, nitwirukana abadayimoni tubone bagenda, tubone abantu buzuye guhanura, tubone abantu buzuye imbaraga. Mwuka wera, genda hagati muri twebwe, genda hagati muri twebwe, genda hagati muri twebwe, genda hagati muri twebwe, genda hagati muri twebwe. Wumve gusenga kuri bo kubera aha hantu, ugenda hagati muri twebwe, ugenda hagati muri twebwe, kandi uduhe ibimenyetso by'uko waje. Genda mwuka wera, 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 genda mwuka wera. Kora kuri buri muntu mwuka wera, kora kuri buri muntu mwuka wera. Reka imbaraga zawe zimanukira aha hantu, reka imbaraga zawe zimanukire gukora imirimo, reka imbaraga zawe zimanukire gukora ibitangaza. Reka buri muntu wese yuzuzwe. Genda mwuka wera. Umva gusenga dusenga uyu munsi mwami Yesu. Baratubwiye ngo kandi wabyivugiye ngo uzatwoherereza umwuka wera. Ohereza umwuka wera kuri iri teraniro, byose ubihindure bishya, kandi imbaraga zawe zikora umurimo. Umve gusenga dusengeye aha ngaha, turakwizeye kandi tuzi kugiye kubikora, kuko ni mu izina rye tubisaba mwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Mugihagaze oya, ninde ubabwiye ngo mwicare? Simama tu. Haleluya. Uyu munsi rwose ndagira ngo dusoze dusenga. Leo nataka tumalizie tukiomba. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo noneho buri muntu nataka kila mtu sasa afate icyifuzo kimwe, achukue hitaji moja, kimwe tu, moja tu, kimwe, moja tu, gikomeye kubwa mu buzima bwawe, kwa maisha yako cyangwa mu buzima bwawe, ama wako, ugishyira imbere y'Imana. weke mbele za Bwana. Ujye mwumva rero Mana, sikia sasa, kuri uyu munsi dusoza aya masengesho, leo tukimaliza maombi, kuri uyu munsi dusoza izi nyigisho, leo tukimaliza mafundisho, iki cyifuzo nshyize imbere yawe, hitaji na weka mbele zako, imbaraga zawe ngo zigikore, nguvu zako zifanye, icyo ushyira imbere y'Imana turagihurizaho umutima, icyo usengere Imana icyumve, imbaraga zibikore, dusenge Imana. Kandi niba urimo hano ukaba ufite ahantu urwaye, waba urwaye mu mubiri, waba urwaye mu nyama, waba urwaye mu mitsi, waba urwaye amagufwa, aho waba urwaye hose, ufata aho urwaye. Niba ari ahantu hakomeye udashobora gufata bakureba, wenda ufate hafi yaho, nta kibazo. Ikindi kiganzo kizamura imbere y'Imana, ubwira Imana ngo rero Mana, iki kintu ndakizereye, reka imbaraga zawe zimanuke. Bamwe hari indwara tujya turwara zitewe n'ibitekerezo tuba dufite muri twebwe, ariko hariho n'izindi ndwara tujya turwara kubera ko n'ubundi imibiri yacu ariko imeze irwaye, ariko turizera yuko iyo umwuka wera yaje, kimwe mu bigaragaza ko yahageze, ubona no gukira indwara. Reka dusengere ibyifuzo, dusengera abarwayi, hanyuma dusoze. Reka imbaraga zawe mwuka wera zigendagende muri iri teraniro. Ndasengera abaje hano barwaye, abarwaye indwara z'uruhu zibamerera nabi, abarwaye indwara z'imitsi, abarwaye indwara z'amaraso, abarwaye indwara zo mu nda, abarwaye indwara z'amagufwa. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, ndasenga ngo imbaraga z'umwuka twasengeye zitangire gukora ibitangaza mu mibiri yacu. Genda hagati muri twe mwuka wera. Uwaje hano wese arwaye, imbaraga zawe zimukoreho, imbaraga zawe zimukize, kandi umukize ku buryo bugaragara, atari bya bindi byo gushakisha, atari bya bindi byo kubeshya, atari bya bindi byose tujya tuvuga. Turasenze ngo imbaraga zawe zimanuke uyu munsi. Reka imbaraga zikiza, reka imbaraga zirema, reka imbaraga zisubiranya, reka imbaraga zihindura zimanukire muri iri teraniro. Wumve gusenga tugusenga uyu munsi, ukiza abantu bawe, imbaraga zawe zikora uyu murimo. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera n'abaje bafite ibindi byifuzo bibaremereye ku mutima,
reka imbaraga zawe zimanukira aha ngaha ubatura imitwaro yabo uyitware ku bwabo uyikorere kuko niko wadusezeranije ngo uzadutura imitwaro yacu uyitwikorerere reka izi mbaraga zimanukira aha hantu uruhura ubwoko bwawe uruhura abagaragu bawe uruhura abaja bawe uruhura abana bawe imbaraga zawe zikorere mu buzima bwacu wumve gusenga tugusenga uyu mugoroba imbaraga zawe tuzibone zikora imirimo icyubahiro cyawe tukibone muri twe n'umunezero w'ubwoko bwawe tuwubone mwuka wera manukira aha ngaha presence yawe irangwe n'umunezero aba bantu bari buze kugira nyuma y'aya materaniro haba mu gihe batashye haba mu gihe bageze iwabo impinduka zitangire kugaragara ubutware bwawe butangire gukora izina ryawe rishyirwe hejuru umwami Yesu kandi ubwoko bwawe bunezerwe kuko byose ni mu izina ryawe tubisabye amen Amen. amen Amen. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki sana. Wampaye akagakoresha Imana imuhe umugisha. Aliyenipatia kifaa hiki Mungu ambariki sana. Kuko inshuro nyinshi nagiye nkasiga ariko ndumva kari kuba kakoze umurimo mwiza. Iyo mba nabwirije nkafashe mu ngefanya kazi nzuri leo. Ariko mwakoze. Asanteni sana. Hanyuma turashoje cyangwa ndashoje giye. Alafu mimi nimemaliza. Reka rero mbasezereho. Acha niwaage sasa. Mbabwire ngo Imana ibahe umugisha. Niwaambie Mungu awabariki sana. Ndahamya nashidikanya ko atari ubwa nyuma duteranye. Nashuhudia si mara mwisho tunakusanyika pamoja. Uriya rero no kubabwira ngo kwaheri kwa kuonana. Kuambia kwaheri. Ubwo mbasezeyeho. Nawaaga hivyo. Ariko tuzongera. Tutaonana wakati mwingine. Amina. Amen. Kandi na Suzana w'interprese. Ngira ngo ntabwo byakoroheye ariko cyangwa byari byoroshye. Yabikoze neza. Reka muhe felicitation. Imana iguhe umugisha. Sawa rero. Ubwo nawe buri bwo interpretaga ubutaha uzabubyigisha. Amen. Amen. Ngo umushoferi umwe dereva mmoja yajyaga atwara pura karavate na tai ati hanyuma nugerayo kifika kule sasa bazibeshya ko ari giwe watafikiria ni mimi ko bo ndabizi ntibanze maana najua hawanijui kule ibi by'amafoto byari bitaraza ngo abantu bajye mambo ya picha ilikuwa haijakuja bado bumvaga avugwa gusa walikuwa nasikia tu akimsema aragenda agezeyo alipofika kule shyira umushoferi imbere akaweka dereva mbele baramwintroduiza wakamintroduce ibintu arabivuga pe akasema yale mambo kweli arabitunganya vizuri ariko buri ibintu by'aba professor lakini vitu vya maprofesa abantu bigera bikagorana kuna mali nafika inakuwa agahaguruka ba professor kuna simama profesa bakavuga ururimi rutumvika wanaongea lugha usikii mu bintu bihambaye vitu ambavyo ni vigumu bagejeje igihe cy'ibibazo walipofika wakati wa maswali wa mbere abajeje ikibazo mmoja alipouliza shoferi yumva nta kivamo akasikia hataweza dereva aravuga ati ariko je simbumva sema lakini mimi sisikii ibi bintu nababwiraga hivi vitu nilikuwa nawaambia ni ibintu biri simple ni vitu rahisi sana ku buryo n'umushoferi wanjye kiasi kwamba hata dereva ashobora kuza hano anaweza kuja hapa ibibazo byose akabisubiza maswali yote yajibu driver ngwino uberekeye yuko bi ubwo rero nawe ubutaha nyine uzahagarare na usemure sawa we gusemura nuza mu Rwanda nzagusemurira Imana iguhe umugisha asante. Shukran.